yɛduru no pɛ ɛyɛ bedwam so kaseɛ me wakyɛ me da se so Adom TV nsɛm no ɛdɔ so de obetie no ebi ɛne sɛ Youth Employment Agency no wo mo efrasie ya sika ya beboa ama garment and apparel model no akoye no we frasie ede masa so na posifo abo mo moden ya sesa asubdua ba ewo godenu ye ben hohoi ewo framantem no emu domina se so wo mo ho no mo chemu a ene kwantempo ampanifo ye no wagya ato wonti amasese no akoni abade ho nsem ato siniwe ne nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kasia no pe wo hia me afremi anoche waba ajwa se wa finchemo no medetwa so amawo Youth Employment Agency wonum echemu a foforo kwa wo de abebo atan eye garment and apparel model na wo mu frase a wo ye ho adwuma we ye eye mabunu be ye empem mienu over 2000 ene wo betete wonum ewo sade esi pamade mu chese fashion designing no emu na wo chemu a ene nipa be ye aduo no ena wonum ebenya sikabotina wodi ebefri adwuma no ase ye adom kase e de achire pana ya de ma se train no mo no every month bia no why ni pakona be ye beneficiary ye be maniska sei yesre omo a omo gisa emo ye free why aya aban sika mo sori a mo se aban ye taxes a woje wode ye den eno bi nenne ye de ma mo no mummy ahwa so ye we your first phase ni your second phase na aboa wonua bi a wo baabi wono mu a won saka aska yi bi a wani amane boni etwetwe nkomo no e de nsem sei e na tudwa ti sa akonya we no se no ebeboa ama yetumi etreni other offense interesting candidates a manage fashion ho nti e ba sa no in fact manage pa and me hu say in fact is real skills bia na training bia o say ye de mom na dwumedie aban dwumedie kese we tumi gina no mebo me homodin se metimi aye aban somase se metimi aboa omososo na dachi mi ombenya omonsa no ejuma nte ya de papa na akoso wa he na nipa na ye de ma o se train no mo no Ebusia no ye free ho na ye nkɔ framantem no emu na ye kogina mu ogodenu ye no eben hohoi wo framantem no emu aposifo wonom patrol shan yi bi nam na ne ede ekopem obi ana wotwi okada yi ebi emabuna wo mu ogodenu bufu ipa menam so krama wotwa agya eto ehyen mu ma ne basabasa ye ema ne homene so wiase aposifo kire nipa dumienu na maburu no kire se wonom ente ase so sa brede aposifo agina wonam mu ya enkitahudi akoso ama adwebro aba ewo mpotemo Intibi wase sorry ye ewo godenu ye no ebe hohoi ewo framantem munti aposifo de hon krata ba betudwa ya wo ba amane yese kromafo bi ene de eja eto aposifo hyen a na esi honum no abra no de abrantia no oti motorbike no so a wo praye ekwaya resabia eba ne saa no woni kromafo edi tototo ene nipa mienu enemu ehwere won kwa na de no waka mota opraye no nso ode no akoto ayaresabia wo je ayarehwe oni nyina mu no wakire enipa dumienu a onye eto baako ewo ho nso aposifo kire se woguso a eyemu enhwehwemu ehunu de kodie pɔte ya eba ya enipa mienu yi ehwere wo mo enkwa sesei wa ma wo mrantie akɔhɔhɔye a wo ba manfo eho ban ahwesa asomdwie ebeba Every one of na fe yenkwa asante mantem no emu manfo bi a wonom ete ya herema kokɔben kwa anua nkwanta kwan ne ho no wo mo echiremu asese de won suno eguje mpa sanse contractor ya no ye kwan no adan godo wo kwan ho nyina dwuridwuri fa egui se ne wo mo ye kwan de bi ko ne bi ba no e bi akase no de ka ne se dual carriage no krama nam so nti nipa du nsia na nemo afri emu afia etwa emu na ne nyina mo no ne nyina chiri so wo hunu se contractor asese ne mfidi afri kwan so emfuturo da nchen ya kwan no a wo ye na mana betoto nchen amma sese akoni abedi ye ho nsem no enkoye nti wo mo srempani fo se wonhwe na adwuma no a wo frase no wo mewi kwa we de problem wa efa ye nia ma na omo akwa na e problem no se amerika ni twa na me hwe mfuto na eku omo na agite nko load car we na ba wata free anim wo saa be siko akosoro a na ba saa wata ma asera mfuto no omo wato omo kwa me gizo omo na omo yare wo omo ho eti esra ban no so ni sala ko me ya ke ni kwa so ma papa ni bedwi kwa no kura to abrantie baako eka na kosem a nyame nko a enka wo firi mu wo bra kai baako a no wo ba efiri ni kwan mu tisi form opachi number 1 a enka wo ya kwoto amenamu
me driver me nam kwan we so ko anwan kwantai koba but if you me kwan we si o me hu ye kwa me hu accident be mi no na me nsan nam amana na mo twa so woni nti nti sre akufuado na ban se ommomoden o me ye kwan na mayen na ye bre kwan we so nam so a wo hia ka kase kwa ewu ba bia wo hia ka kase na wo kan so a na wo kan wo ta twa nam nti sre se omma ye kwan na mayen na ye bre adofo nam kwan so ye bre tisu ni futuro aba tese kwa nsuo to ndu hu no futuro ba dia ene yo nam kwan so hu ba bia futuro nkoa na ensu ato enti ensuo ne kotai amena bi mu enti no omu ye overtaking enti wono onim se ho ne ye enti ko gina nche na nkaka ba ko aba bitwam ene so okosha amena ni mu a e de accident nipa be 16 kura ne wu ye enti esra ban wo mu waye ne ye bre bebra baby a police barrier ne wo no ekwan ba ko fa baby asay nti ama ensuo betamu a drivers ni nim se bia ho ne ya amana the accident bebre me ame bra pani en na di wo bre no ekwan a wagya no ho saa keke ni ntino amasika sɛm ntutue ɛwɔ yɛ dominance brono ba ko ɛwɔ hɔ de sei no ɛkɔfom toto ɛho kyerɛ yɛ ya wo kyerɛ ne mai sɛ obi bɛtɔ paa no ko tibi ka kyerɛ sɛ metin futuro 80 no wɔpɛ paa no ifiri anwan kwanta saa kokosi brofu edu left and right na stores wo otu bu amanfo stores amanfo container bibia mabubu ni nyina to agu ekwan nso so amanye nti aban de especially MPP aban ye nim de Asante region most especially area has ya no nti ye de ya adwen say ye beto aba no aban de ye den yegusi wajina Asante mansam no emu ne ye kɔ eye adanse north mense no emu a kwapia patakro ene wiosofo womo ede adehwede eto mpanimfo ne mse ne adwumakuo bi abɛhyɛ hɔ no ma womo etu fam agudie eya kosjomo quarry mining company na wasu mpanimfo na sɛ adwumakuo yi ene enya agorokora sɛ de wadi mfuturo ku womo abo na wopai hɔ no no ha dwen pa afi kora no mfidi odi yɛ adwuma nti ama ese wadan hodo a wasisi a watim no ene paapai sɛ tututututu na womo ayɛ yɛ kyerɛ ya womo asa yɛ nsɛdwefo nhyiamu ne hɔ na wɔde nsɛm mutudwa sɛ bɛyɛ mpanimfo ene wɔn mo nkasa na saa abo pai no ekoso ho no sɛ mfuturo ene ha wade bre womo no wondwa so na ye ma wiase nyina hu ye ma abana hu ye ma edba ko na hu se so man to ho anamon dia ene ye momo na wotwe mienu pe ye momo na wotwe mienu pe ye no mo be siso ye no mo be fie ni pa ene age se soldiers for ana ebem na se moja na be hwegu moja be hwegu ye besra aban se no so emblem ma ye imano koja jukum ene manfo bi a wotempotem ho no mu a saa adwumakuo yi dwumadi a wodie den sunsan so bone agya won so no e de adesrede ato EPA asoye a ehwe ensase ene emu nododue so aban national security ene adanse north mensini no anim se ome wonom emmoa blast no ama sesi a bebre e da akrakra nti yeso sesi a ne ye da ato mo so mfafo anim yeso ne se womo bra na adwumafo no won behwe obi a ne da akrakra no nyama asese no womo de obato fa ma no ato aba ndo ba repair no repair na da so bi aba we first warning na second warning ne ba na third warning ne ba na se trigger dia omo hu yeye na me hu ye ba bi for class ye ba ye sa adwuma no ye tu kwaji asase esisi adama wo mo kwachi enso ye de ye hu ne sa ye hu ya no so wo mo ye osu bempa eye adwumakuo yi anamusini okire mu se sobo amanfo edi abo wo no mo no nokure bia enim me outstanding bia payment bia mo bia o me payment sebe ya dan han ho ensem ya ayedenden na obi tubata bepie mu kura kase ahodo mu a wonya ba bi kwa no de neti ato neti chief of staff akoso ya osai frema opare wotwa ho bemu apao Chartered Institute of Realtors ehontoma no se we ne bebo apa ne adansie be koso ma ne ma ahodo bi aginagina brand sebe ya edan ya meko han obi agimsika agent mi hu no oyabu mi kwase a wadi misika adwane ne ade ne nyina no etu obetwa no manfo anya asomdwe anya ba bi di won tiato na waye adwuma aboa Ghana. Establishment of the Real Estate Agency Council by the Real Estate Agency Act of 2020, Act 1047, is helping to address the inefficiencies, exploitation, fraud, and arbitrary practices in the real estate sector. Firaz Zabe eye panyini a woda ekuo ya no okire kwan a ekuo yi ebefa so aye wono madwuma. The institution is set to project unity in the operations of the diverse fields
within the building environment. And we aim it to be on a global scale. And what she and Francis Asenso Boache, ya yes, what for show works and house and so. I didn't some it was so a would you medina say. The industry is a major source, as you all know, of job creation, engaging a range of skilled and unskilled labor across all facets of society. It is multi-sectional, with its activities cutting across almost all civil and physical infrastructure development within the road and railway sectors, residential and office housing, as well as utility, energy, water, and telecommunications. Yɛmfiri hɔ nom na yɛnkɔ wie mu nsakyerɛ mu nsɛm emu soafo abɛde akyerɛ hɔ nwosua ho nsɛm so ɛyɛ John ne ntim fɔdwo na wɔde adehwɛde ato mabunu nyinaa nim sɛ wɔsrada mabunu na so deɛ da wɔn mo so ne wɔn mo kyɛfa mu deɛ ɛwɔ so wɔyɛ ma ewie mu nsakyerɛ ho da wubɔ ɛkɔ yie no obi anyɛ sanses yɛntu ho anamɔ na adakye no ɛbɛyɛ busibisi ama ensuo emframa afɛ nnua ne sɛdeɛ yɛasetena mu tie nyinaa no ɛbɛsesa ɛmmoa my Ghana. Someone at the budding stage understand insurance very well. As he or she grows, he or she will understand the ethos of insurance, the do's and don'ts. So if the youth understand insurance from their budding stage, as they grow, at least it will affect the whole nation in general, such that it will even increase the insurance penetration. Imagine if, with yourself, if you understood insurance, let's say 5-10 years ago, I don't think the insurance penetration or the percentage will be as low as 2% as you speak. So our main task is quite huge. By the partnership with the GIA and NIC, we'll be able to help in the projection of insurance such that it will affect the percentage wise so that it increases to a much more appreciable percentage. Wasan kato aso se wani ke bi omufo ebedi nsa wo so se de yɛbɛhwɛ sɛ mo de bɛkyɛ brepam yɛde saa nsɛm no ɛbɛbrɛ ne yɛfiri hɔ no na yɛnkɔ nsɛm foforɔ emu a na yɛkɔ etiga gɔmme we no ɛyɛ asase ya na ɛwɔ ensuo mfimfie ka ne sɛ island no saa ekuro no ebia wɔsene ɛpoyɛ mantini no emu ɛwɔ bono ɛpoyɛ mantem no emu na wɔn mo de adehwɛde ɛto mpanimfoɔ nim sɛ adesuafoɔ hɔ no no ɛyɛ wɔ ha ne dunum 115 na ɛne classroom nso no maako enson ɛna wɔn egu mu ne ne wɔkyɛ sɛ nneɛma ahodoɔ ne akade a wɔde besua adeɛ ne ho ayɛ den ama wɔn mo nti wɔsoro ada mpanimfoɔ mɛyɛ atiga gɔmɛdie primary school no adoye chalk box classes no so ya combine nyina ewo asori dan mu na ye ni structure nti classes ni nyina so ewo baby fa school dan ahia ene nkonwa school for no betena so ama additional akoyi no omon so ba bebo na bibia atumi atoyi anwachi adisuafo bia omo class 4 ne class 5 eso ni adom kase kyeye how bia omo nammo the book no to na say tra yɛbɛsɔre na yɛmuni na yɛyɛ ti yɛbɛsɔre ban sɛ ɔde akonnwa no bibɛ mae na yɛatene mu akyerɛade yɛkyerɛade sɛ na nkwala no dede no nti ama yɛkyerɛade sɛ na ɛntɔm asom yɛ nti no ɛyɛ na teachers for ne ɛpide akɔdua na adisuafo ya no si ya no roma fa wo honom eso koto sra so ya ehwe adisuasem so se wo mo beboa wo mo na adisuasem entumi fa ne tuma pemfra wo mo ekuro ni mo megide se aka school so wa ha aka yetimi cross mo nko ba bia subject mi baba akosi eti yesre Ghana fo ne nya oti yesre mo so mo ye mboa ne krakra no mesne krache wasne east kofijima enso ketwa to se ye bae no na enkonya ne bibia ni ho nti assembly no na apɛ saa two tables ne teachers chairs ne enkonya enkwala ne te so no abrɛ na community nso so support ye ɛwɔ saa Pentecost asɔre yankwa ba fontentia afidie mu ensem emu a na ɛyɛ Ghana Digital Innovation Ecosystem no mpanimfo akaka wɔn ho abɔ mu akyɛsɛ wapa na wɔtwe dwumadi a wodie no ɛho entoma wɔyɛ Ghana Digital Innovation Week na enumo no se ebeboa pa ma obi a ehunu se o my Ghana kakra ye kwayanim se efa ba fontintin afidie kwan so efa so ye ade entiase adesua ne hunumu no ne nyina bema omanfo hunu se ampaniam pa no se de ye kwayanim ne ho akohia se okeka wo ho bomu na obo hu dewro enye sebe obi a wako school nku ena ode ne ho gimo efi se anamona yetu no yetu se beboa obia owo Ghana ha se wako school se unko school
so ya koda so ye penny so ye oba so ye bema ese ubia edene ho gym omo launch website ya obetimi akọ na akọhwe program a omo na wahwade a wo wanigi ho program no. Israeli ambassador to Ghana, Her Excellency Shlomit Sufa, no kade to us say wo hwekwan se enipa eba beka bomu no wakyerkyere wadwen ede eniema ebetimi abo manyi atudwa. We are still in the process of designing the elements of the program, and this is why we encourage everybody who is watching us to follow us on our updated website and social media. We also expect people to contribute. We wish people to contribute ideas and suggestions for the different elements of this week. Meda say wahwe bedwam kase anopai wuhia me afrem anoche wa ba ajwa se wa meda me ho abeba da obokwata na poso ebeto so. Yeah. I don't know ngonkwanyu asem komo ni nyina aka ho bi na eyede say ni nyina aka ho. Oh yes, ni nyina aka ho bi. Sometimes we share experiences, backdoor and na yefefefe. All right, you know, ebrasen questions here banti the obonkrata na wa online portal no so adomonline.com and sama hodo egu so na be boss wa ma ho. No hu so sorry, was so fun say mojadru no. De bia we so hu de ekoso. We ni de obi akyeraba, yenso ya kyero bia we wo phone so kora no a utumi bie kenkan no hu de ekoso wo man mu ene aman ahodo eso. Kwasi Adwa kwa babiem mejo so bie bokọ de o nyame gusu de me ase tai no pam yen so ya de se de etra me kotodwe kama se utu me from afa de udi ampadu achi a ho chese Bobek ade achi se ya udi ampadu achi a acha so September end no okọ. Oh yes so no de on trafa ko nche o ka eduru akobam na ye wuti ye wo so ye wo ano ye wo akwa no ye we no so wonya your contract o say wonya contract akwa no ye sa advert no sa contract bia wonya na lata mamu no nya contract ketwa adwede 31st and ebusumi August na wieye ema ye beba oh abidi aba yes abidi aba yenso abi twen independent bank abia men kan bank ase ya save your bank papa kan ye say eya save your bank papa nam se bi dia ba 24 jide onyankopon mu se obi dia ba no pe obi dia beba awia obi so dia ba 24 obi dia ba 24 enhira no nyame echiche ne se abodo enti odie maaya chen ebeba acha na ye last day ni ewom ne ye se sometimes nyankopon pe so prove be change no yo mo so de ba ne se o mane o ben o pe e de ba no anya hotoso ne nda so se won so de ne beba se me ni anochwa badwo ase wa na gina ha ne de aba e de eye de ne anyame nhira na wo cheche no kwasinsia so de ebeba na me ka se ya use bank papa bank ni tumi man delay adwanyame nhira nye bank ye de ho to wiase bank so ye sika besa kwasi ade no nyankopon na akora no o de bro hwehu ne sa anya bia waboa wo ho eni edi edi nka se benye kwasi ampanyi bia na nyame ma ne sika wo obu ade ma ne nne ada na ebesa etira nyame timi twan edu fia da bi wo so timi hodi on no atwan Monday no de ama because the more Friday enu Monday na sa eti ne ka se wa ho boa bank account papa ade be ma nyankopon any your readiness abema ne hu say nyankopon ma ye ready my account number ni fatu ma me business ideas ni wo de ma me amedi ko wurawura ma koye de mfa so beba enye se tibo nkoso bia na nyame atam na bank fia twetwepoa bi a odi okada na disburse ska there be ye pe billion vande ye na ye nya bosumia adwuma ye nya bosumia kadua no ye gidie ni areshi mu asafrade mu se asam de mo gidde bia ono no che e ma ne so ne oni bieso mude muginde bia so abuan tatia empodidi emia na ye na wabɔ ne se ne seso oboyedin eno de frɛ yen yes ongu ani masse enti obema yen enso ye de aba anopa echi obibia ye da so agibre na wuguso ehwe bedwam on Adom TV DSTV channel 280 Go TV channel 119 ko YouTube na search for Adom TV na share the link ma obi enye bi enhwe abrochirefo amasore ya mo hwe yen ye da masepa
America for mon na na masori ta mon na o se pese o tene ekoso wo krom sese na mo Gabon fo mo akwantom nyina no omo na because on pese mu 24/7 de ekoso e wo mu kro no se na Niger de no kra nya nkodai e na Gabon de asori ababeshem so say ye kakwa se French countries ne de kakra omu nyina kwani enra me hu se na press statement bi so nam Cameroon president yes ono so I reshuffle military no emu enyo no nko so no atena so many years yes Paul Kigali Rwanda ono so ye sakraye ne de no kra de asojafo mpanifo ye omo ye generals be se dumienu asasai omo ko force retirement okay and na be se apem ne akire nso de wasakra won dwumadi omo edi ase force retirement the next ombenya da age kra plan yo se be nipa me na na kan so trimo fita comfort chira man se ne that's what releasing the end if kwa no okonya da age akoye planning and execution tactics African leaders abro timitina 30 years Gabondien abusuya ba ko di o man so 53 years na nyansa wo mutirim fie ba ko munipa 53 years yes you practice democracy na wetna konya ne so 53 years abusuya ba na ajo ye kura na sabi o de hye pakura gu akwam manfo a enko how be brain shede ni hu sa enra me chance on the post when omoka say there was a year be a Christmas man no order artificial snow edi be goof ni fear nim say bia ne ma be hu say the snow etie oh yes so say nipa tana konya so aduru ba bia o feel relaxed more yes say wa bi brother bia me ka say Ghana de nyame asese yetie ho aso 8 year rule no only say MPP person make 4 year yes MPP person make history at this time so mutimi ya fine omontimi anya so fine because adwa no kura wo so yese no matter how good ya MPP be ye otra Ghana konya so 24 years a enema besi even 8 ne kwadu we be no buy too relaxed emfa ho ne enhye papa MPP di begu akoma na se NDC di begu akwam omu bia tena Ghana konya so 24 years asemetimi ato Ghana we dey go beyond cry Charlie asemetimi ato Ghana yes the purpose of forming political parties to win political power but ye entiase for your democracy no another Pokigami kachire Richard Quest of CNN I said when you talk about democracy there's a Western definition for democracy and there's African definition for democracy ukuya himfia democracy eduma but a busuya ba kumun krofo ne di akonya be democracy okay unya small hin trane to so mfa sebe onu kwantumi na na to ne sade from abeka wansem ne yebo ne kwadu su kana asem owia na na agina nkrobu we nyina so agina so akase pe ya not wa ba ka kwasisi ya kentino asem ne kobekum na se konifa so what I say so the first democracy no so nkyira se chinchina o se esem de bia there be America journalists are not supposed to be neutral but we have to be fair every decision be a journalist has a position. Yes. But because of a Juma yentino, we need to be fair. As judges, say be tie affair no. Yes. Ye mu attention. Ye mu attention. Ye ni se ebu attention. But me ye ni pay there. Yeah, me so me wo say dey si hu ade ne fa. On encommoding na ekoso. So I'm not neutral. Neutral you be a only position. But I'm being fair. Because a Juma na me yentimi nyima say because of position intino. Me gina me position is or say me be commonim na ahwefo etiefo won na mekenka me nsema metwere no ebo say okay see me see what minim say me see the ka na ogina na so we be commo na mafede ma betin commo na see pa eti me take decision be am take based on commodi a akoso etu ye journalist say unye neutral unye bone but always be fair. Ghanaians readers
watchers, listeners, right, expect your fairness. They are not looking for your neutrality. Daily Guide. I brought to me bon ambassador Bia. Kofi Ba e Japan. CEO of Youth Employment Agency. Nimdie yo di eye adwuma as CEO of YE no. Eye superb. Yes, yen Fabus body been so koma the predecessor. Justin Frimpong could be a current general secretary of NPP. yes. So no so lay foundation. Edi gu akwemu. Na Kofi so ban so abeto foundation so. Ene wo roofing. Ya talent. Wo be plaster no apenti. Ena no yeko kuma say me ko yes garment and textile media. Yes. Eno a check na ready match chama. Yes, masters. yes, my reading yes. Cassius one of pay. O match chama masters. Over 2,000 youth. Yes. Busumi biam finchia me ne do monim no. Yes. Aban be mu sika se na wo your national service. On say ya meka say about time do na obi wono ma me misua ati bopen e wodu nkwa. So obechra kra ni dia na odi akra ne ba master ho. No abeje list. Ni a che say obeto uniform. Ye wo de ye hye ne jwada ne benada. O mabiem. Ne kuada e na fiada de. Eni ti hu t-shirt. Na master chos obeji rollers, obeji ebia eyi de adigu ekom towel ne ne maka de bi. Mesi oba tan ne kura to de bad ne be hye madam ne nsa wi a wa wi o. Sa akora ne ewo ebia mre chos no obeba dwuma. So wo ba bia ni ha no obeba dwuma. So we sikuma no beba dwuma. Lorry fa ode beba. Etubo so mo tetare kwa ho a o ka da bi twam anu ayi ne sei. No atena to no na ba dwuma. Enti omo start ye dwuma na mpranche enko because one better see driver bi ni na ntwempena. Wontumi nsua dwuma ni wie. Eni ono wa ka asem ne ntini ese mpranche wo tie ne ade pam. Mpranche ne de jai. Ye de anu no. Ono wa ka. Ye de anu mpranche no. Enti se ye nya de ukotum. Eni ese sa parliament no. So oni ba ku date ni enya de wasemba na speaker ne members letters here. Relationship main court na relationship enti obata ne de ane so akotua tiri nsawi yeah akoya kwara be fa so mfie miensa mfie nan be sustain ne ho adodo no akodu pempes ida so obenya magya yadwuma no anase obehu asebe de bi ntumi biem Kofi Japan eti mi hu sa hyehyɛ nam se eti for 2 years aban ne ba betua obe show sa se ne wo ye national service no so wi anema na watode ama no o master ni wi no se adwuma ne enko ye mintimi sustain wa je onema ne fa ko bio shop. Thank you. Abaya ade e ne chain we abaya ade enti ama me kasa bi asesa ne ye kasa na to amaje age amode ye dai me kan we na mu se ampa fe the tax is abaya ade we ne nhye pa ye hwe ne mu se mo de begu akwam se na be ya mabunu hu betimi an han kakra aho kire ndo so kofi munya mo me na be ya meka na empenfo ni we issue me say ne penen sa kuma ya bia nche ne nyina ye nka ne nyina mo menya ne baako because the purpose ni nyina kwa ye betimi afa so ye be youth unemployment exactly everyone else say better so between nip and why one kuta the Moses no betimi aye say why ye fa nip dey because administrative cost of nip no ye de kan why yes kan at least e be shoot o kakra and na no Kofi Japan lunch no kan o say akoma sika ye de emom ne look as if say afia no bia ye te so ane bokum na bia nya aban fom so maybe bia keka ne nyina bom na ye mu abaako a because emabu na di omosebo madwen eye bi no ne nyina force under youth employment because akwan na adwen ye bibia adwuma kwan na obi ama ne ho ade ye bia ma onaka sanso yonko oh nti ye ka ne nyina bomu a na ye ne baako na e ka na edodo so yes and Kofi munyi mo why ya minshira mo eni adwuma pa wo ye ama me konkora adwuma sua oh yes nyesa ma pon me ho a me ye ayi a anso wo ye akosituma darumenti obeti am ye yiwa fria na o se se ye ma ko botiri ne sa se na sa ade pam no okay eti enye bad na ka master me won kwala Alan speaks tough over attack on agent. AG slaps Nam1 with 39 charges. Nana opens Africa's biggest salt mine. Daily Guide. The Daily Statesman. Africa's biggest salt mine commissioned at Sege. President commends Magdan for determination. AG files 39 charges against Nam1. NPP National Council to break Boachi Ejako at the more time. But no pay ya Boachi Ejako de krata ababonten. Or say what train home every Sabbath to him. Okay. Because MPP penfo
ebu omwankasa party no enimtia. Okay. Party nsi hye ne yese. It will be a friend super delegate. Ye nipa bes ahensia ene adwokro mienu. Ene beto saaba no. But ene MP from pen for kodi nhyiamu enura. And omre beto dwa say instead of 692 no nipa 33 National Council of Elders no kwa na beto ade ni mone boache ya kwamba. Aba no. Ena boache ya ko say etia NPP amamra. Okay. Enu nti ade be kofa illegality dia ba no ntimi fa no ho enhyem. Okay. Kan no pa no ni nyina se mache no. Se ni akosi yese. Ampara ni nyina ni ampa se boache ya kokra ye adwuma dia. NPP mpanifo ni any other option say ye bema Francis Adenimu akoka nipa 9 no. Na aye enum. Na aye enum. Na November 5. 4th. Omri akwakosi enim. 2 killed, scores injured in chieftaincy scaffold at Aduagiri. The Daily Statement. Daily Graphic, largest salt mine start operations. Electricam employs 3,000 workers. Wow. Namwan slap it. Abuja Yankwaya online portal and Chairman demands assault of campaign coordinator, demands action. Ye we remwa President Putin so de e wa hase na fe. Was say Baumia did not win MPP Superdelegate Conference on Popularity. Dr. Amwakoba, John Mahama rescues ex-Black Queens goalkeeper. NPP elections, I am very happy with the 3 votes defeated aspirants. They say enusumu nsem enonebusa ya da ya ho ba na enne ya wadantino. Agwekan sie mo nsem beba ho se petrialize aso na asem yi dika ye de bebre na ye forum the people's forum so ebeba bedwam so ni enko bebia. Morning absia ya samu akwa ba mra so yenwe nsem akoso wa godie mu de bia meka se doso na ye se fata se oteni aboabo no e de abrachi ne kufu se eye agwekan sie wo bedwam so. Yes, of course, and pay enkran de me no kase ni nsu no eto. Maybe as I won't candy and so maybe our earlier day in soon to about Coco had it in so it to imagine me hots, Richoko, and I'm a day balance here. This answer what I could and when you be hot and go body anymore. Ubu and as I broke rabbit, you hear Richoko, and you know a mano, and you some ketra cry, Richoko for. I'm okay, one of paying I didn't some idea, bro. Until I make come for the amount of San Kabi. Now be behind me, Koye, and 5 hour game pack. Abba. You can game pack once a month. I have a chance to say, the new ish in town will be a jet to say, more de disika, and go botomania some ketwakra. And of course, Oko copy more 0 to 9 numbers, and a wee bear 4, maybe a wee 3, maybe a wee 2, maybe a wee 1. Now, the discard, you go botomania some get to a dial and star 946 hash, never who Jim be. I couldn't any one a birthday. Birthday say obetimi do birthday this car to us am find this car JJ you are living yourself ahojim game park now draw ne baso Adom TV so 9 a.m. 12 and of course 6 p.m. Tabribia be hu ye wudi entine day wo 3 opportunities so obetimi this car e dey go bottom no pan fa wi abefa wi am fa nwumre befa that's all na where this car dey go bottom ni ade more mula more power say ka mula chele power e chire eye Jet kudi ni ade aka hye ne so gamepackgames.com gamepackgames.com wo o phone so betimi a check in app ho na ko Play Store na App Store no a check Game Pack na kwa bia so do ho atumi adi game aba mama fo diska edi go mboto yi mu. Yes, Sergio Manocho bena parebo twa me producers anopa bia mo kan ho na eri samra de bro kejo na kasani Eric Asidu Bwedi Beshase na yedi fi the Carabao Cup and matches also Chelsea was in action, Nottingham Forest and a face to Everton. This game's yemo room near SNAC. Chelsea game and SNAC kwa matimi Irene 2-1 against Wimbledon at the Come anymore. Now draw number 2 just third round draw. Yenhwe ni munemo hu the atele for be any more at the Pimsona won AC at the matches no Chelsea Monday September 25. Nakasi yakwe anymore ani ade in the third round draw no AC at Aston Villa Kwambia so no on Everton and the Pembe Everton qualify for the next one. Manchester United and the Crystal Palace na be ball na face so no West Ham ako Lincoln City no the aboni Brentford the Fiat on suffer Arsenal no more at the ball na face Chelsea will qualify on Brighton and they ball in the next round. Burnley called Southford City na Norwich about Fulham and so from Liverpool and then Leicester City and a ball in the next round. Newcastle United and Manchester City. I repeat of Nano
league on the Premier Sono. And you Seneca League match we beti akọ and then Mansfield Town and Peterborough United no dey na say John Foni bi na dey omo abe frɛ bu ni ade. Ye chene se na sem city bebre na be koso ba we ni ayi mi hwɛ Premier League teams na matches a omo ebe bono na abusia yemfi obi man so na yemra mehwɛ de ekoso wo ye fie na no ada wo ko Florida. The Ghana Football Association launch the upcoming season. And the name be bring na to dwade ba kwa president Keto Krekuri atodwa and sade ba kwa dan administration akoma so be ma referees anya ehomie referees ready set it no say na referees e bring to no dey atuna akoma so kan manifesto won say referees betimi abodwuma a Philippa our season everybody. The following again to enhance the act of refereeing. 1, to give all first-tier referees and assistant referees access to the FIFA Red. I'm sure those of you who are into refereeing, you know exactly what it means by FIFA Red. To ensure periodic match analysis through the video test at least once a week. Again, it is the determination of the FA to use written test results as part of the key criteria for promotion and demotion of referees. It's also important to note that the FA is very, very committed towards ensuring that referees' indemnity are paid promptly. Indeed, I would say with all the smiles on my face that at the moment we do not owe any Premier League referee. Going into the new season, the Football Association intends to make weekly payments to all our GPL referees. Weekly payments. Indeed, we would also be providing 3 sets of uniforms to all our GPL referees going into the new season. We intend to implement the following, again, to enhance the act of refereeing. 1, to give all first-tier referees and assistant referees access to the FIFA Red. I'm sure those of you right. President Ghana Football Association in somebody to Ghana no name be omodi atutu kwamu say Ghana referees ho beto mo pa ne ade now you go so war and ho ensem no na say GF elections no emre I do an say nche na acha say yakwa ani mu ane ade wu say ma bebrina court nsem ne ade ama ye de na no Wamo vet na mkoye no actually nsem no on hold kakra but the movement vogo election be baso na bankroller edema Ken Faisal Football Club no nsem otudwa ese na no ada filing fee of 50,000 Ghana cedis and for the tudwa no ade 50,000 dey kwa na 50,000 here e bo den do Alhaji Karim Grusa dey ika fu ko dina utueska u ko dina FIFA utueska a representation and then sikasam se ni enkatasuo ni proyecti esi ye obi atueska wanya George Kurami sympathize no atima atueska se obeti se George Koroniska woniska election ye diska na ye sika ka ho na adwini ka ho ye ne ye pese this is say George is correct here. You say Kate is correct here. In the car from Kodina Utieska. Alhaji Karim Grosa ne nsamo wode yetu dwana na ohye so mame Richoko ekemo no pay ne yede nsamo de bro hori ba kakra be gu minimum na pay Richoko ne nro ewo mu no bo the whole day am CPS tagira na so etma adwuma bia wo ye bia na yenkonko pie mu wo Adriana Stars mu new coach a o ma pa no ye coach ya a champion yes Mr. Joachim no Mr. Joachim ne nsam kakra tu dwa say ono de onne amanfo mo kasa Ghana players tu kwan do nya adwen ye player na sakwanya ba na say tu kwan sanse sika amoje okrumu ande So we a coach, players complain a lot. Players complain a lot. Financially, things are very, very bad. And yet teams in some of the teams, very, very bad. Players' mentality, and they say they want to travel. Players' mentality, and they say they want to travel, which and we support them to go and if you want to be very proud of my family, and I be visa, but. So that when they go, they can make all of us proud.
Send a near my call down, no, and you're fine. Until woman try na woman fixing him. We can't say woman fixing him, and they know exactly what I mean. Watch your because in a man a Gigunti, woman fixing him, and almost fixing him now. Yen na Ghana near some almost fixing him, everyone will be happy, and then all the noises now echo around will stop. But football is all about results. So results now bad there. No matter what you do, be able can say when you results now no be fighting for. They should fight and give us the results. Coach Joachim Yao Champon, Coach Dima by Adriana Stars. Now, but Shanasumami game pack. Na me kan form on say na Mouska cry weekend na ben back a crack no nti so this crack e show task no what made the weekend na feel game pack games.com Google ade na so na say kwan bia so no copy mo Play Store and App Store so o download the game pack app no what me play that game way more mula more cash what mula cash game pack for and abasa mo this answer me at the abrain now yen copy mo na yen share and someone no so go so so wo and some from one copy mo tiptoe lane na Countryman Songo as part of the birthday celebration at the Fire of Fire copy mo circle tiptoe lane na manfo a chiro ma dream was sene omo hu Ghana football na sene say nya ho Fireman Abba, circle, Obia Current, more fire than them, Obia sword than more than them. Hey, communicate for the sword than farmer, say, baby, what ya, every day, more fire, hey, I doubt Obia to go to visit away against her. You too, some of them say, I don't for more than contract, I mean, more than swag, I will happen at you. Or so, fire, hey, I'm an old way of managing football, and I have 30 Ghana football this year. I must say, you lose interest, and then me a phobia, and then has the bubble. I mean, to me, compact. I have a Kotoko friend, and then Kotoko bubble, and to me, compact. I will say, I share EPL. Why? Because Ghana football, yeah, cannot. I didn't say, Kotoko say Ghana football. You go down, sorry, and like Kotoko is after the we need Ghana football, about 5 billion. Hey, it is kind of hard that I am 5 months for if no more fashion football, Mukana. Say, share Ghana boss is here. From national teams, at the back club side. Yeah. Okay. Because who share Ket administration where only Ket administration where Ghana national me national side. National team any Krankanya under 17. More fire. Ghana football. Say now who no. Oh, Ghana football there a kojo to a woo. Now okra kukrana I'm so sad say kromia ye to abani pam obi ono $1 so be pay position ye so ye this series okromia and na kromia kra ho kira be kra $1 issues and the man must be sacked totally e dey pan empanifo no omo wogie efi ho no omo hu a enu ti omo ye abawe yodum say on sign and quote another term me hu because ye supporters na ye good Ghana say no bibia nko ye mayen and penny form was to schedule Omokonwa ko disc, no more guests, no masaba. Bonfire. It is a sea and blaster, ya guno. Bonfire. And say for Friday, I am a bobby. Black and cramet me up. Bonfire. May God bless you now. Hip, 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 hip. Oh, Jana Shiwa. Oh, Jana Shiwa. Oh, fire. Namesu fire. Of course, Oja. Later, happy birthday, come Countryman Songo. Board member, the Macra to Fokaladia can be in some to just a Poema project. Or more, no, and check. Has a fope, Nebenya son faso, Ghana, no more than Yakudika, and about club. Basically, we need to generate a lot of revenue from this project. Okay. Yeah, because swimming pool, they say. Yeah, everything is here. Somebody could feel, he wants to come and stay here with the family. Yeah. Maybe just for about 2 days, 3 days, 1 week. There's everything here. While it's here, be up so long tennis, basketball, whatever it is, golf. Commercialization, we don't care whoever that is coming. Where we are anticipating clubs, whether local, whether foreign, banks, churches, you getting me? It's all about because we have even event center. If you have a person hosting
who party. Wow. Obi infro, wedding, all those things. Something basically, we need to generate. Ryan Alaja can be board member as a folk in somebody too. I don't know. I was just telling some saying they say concon in some Brawa Richoko and I can't wait by Sansona game park. When on Bibiano Pena who do Mama Udino, I also from what Mary Soya Juma, a Richoko game park so Simon Ska Edia go bottom game park Pacho, you know, ne dial star 946 hash ne far home Ejimubi. Makwe this ya concon in some idea, bro. Kijuana Cassani. Eric asi du boadi sa Germanicho bana paribotwe emi producers so ya besen hia koso a na hebedwam eno no say na ya na enwomre fa wo na I wish say me ye dwomtuni ba me ne de nyame de ma me say me fan kan news na me fan kasa me to dwom ahwa megum wani mase nti ye mfa de say ya wate na ebra so say busua ye di enkomo wonim say no choba ye wade du na metena sese na nkomodie no amu ena ye woro na ye di nkomo die na me ne Arthur's Clinic empenifo na etna se na kofi nyameche aye krado Ghana fo nyina kofi Ghana fo kofi aye krado tibinko na ye ni enkomo kofi mache ye na mpombo ko adom ne humobro na oso yakopon gusi stra mpa ye de yehu ase Arthur's Clinic edi airport na moye Meda se ye kan Arthur's Clinic enioma bebre ene ye na titiro eye na ye hwe emema eye womodwon so sem ye bekan se prostate disorders ene ho nsem eno ne ejuma kese a ye ewo ho na afi nsuso habamba ndua ho abona ne ntini nso de keka sisie ne ede ye ejuma ana ye de sayade ewo ya so ye eno nti anope eno nti na ya baba betoa ewo ha ye hwenu bensa na Arthur's Clinic mo de babonten yo meda se ndura ye de babonten de edoso na ya hye ase efiri baby eno nti ye nkakra na ye kasadia enese wa wo hwe a ma hye Congo ana ma hye Congo nso so ewo ha nti ye hye ase efiri nura ye de abedwama so Congo ointment ana afi di fresh feminine wash ehun asem ene ye pese ye ka se ebrema ye kwan ade aka no ye de beka ho na ye ka Congo ointment a ye edura ye beka ne se habamba ndua ho abona ne ntini na afi ya twetwemu ahoɔden na ye de essential oil sa ahodo bebre e de afrafra se be ya betimi e de asa yade na ye hu se ya so ye ho mo no ana ye tietie e de aso tutu forma Ghana fo bebre na ebisa ndura ahodo a ye betimi de aboa ba no wedia otimi se nipa nkasa ye betimi age obia bibi de etukwan na mbom wedia de ye ntumi enge entukwan nti ye be hu hia se ampa ye se ye bo wedia no ho eban efiri o hawa ahodo so wo hwe so amfifiri bebre eba nipa ho na afi Ghana nso so ehye afi ye wo mfuturo nso so ahodo bebre e wo mmea ye wo eno nso eya na ema wo haw bebre eba ye skin ne anu obone se poso se tokutokro no emu etimi esisi na saa mfifire kron ya na etimi ha emma ne emmema ebi wo ho mo abon se o hyew den kakra pe na otimi se sebe me ne oti ebi kura obetimi ate pampan a ewo me ho a otimi se you feel uncomfortable but ebi aye show into wintimi enka ena afi ye wo mmea wo nipa na akwa baby ti say ya moto ase ye siremu sabi ye tuna ye ti su tokro no edem no sa eno nso so ohaw ewo ho pa ya so echi kura to da pampan ho emma bebre nso enufu ase nso heat ewo ho mo nti sa no ma we mu na na ye hwe na ye se no ye mpe habamba ebetimi aboa eno nti ena ye keka no ma sisie na ya kofa Congo ointment no ede aba nti no ma nya ma abobọ so se wo heat ana se pampan bi ewo ho mo a obetimi ede Congo na se Congo ointment ye ka no enye de honam ye de twitwini bia ne mo mo de aduhwam afra obetimi de asiesie wo ho baby a wo di se nka betumi akọ no na yi sentiri nyina afiri ho yi nyina afiri ho medase nti sa mmea ya ma abobọ so yi ebetimi asasa wo haw no ede amam enye no nko apompo ha nipa bebre eno nti Congo esan eye pompo ho ejuma menim de mepese wo behwe a ewa ha se be ya obehu no ne amekan pompo esa afi ringworm body odor okay pacho bobo so ma me kakra so that me di bia batwi ebi na ma se me no ne me da se nti ama me kasa ne se at least wo kan na nya bosire me kan because registered product eczema body itch and wa honam ekeka wo afi kwa foot rot na ntema proper ni na no
diaper rash so about time kura nya bi nkwala nyina we dey fan ahead so what diaper okay na wo kan candidiasis yenka candidiasis kakra ye wo ma bebre ho ma me sha ase efiri ha na oba bi wo wasa bi ono so obroni se no ho ye tight like no ho che wo dry vagina yenka ne sa nti sabio ya na ohia be ma wo mpem a obre pa wote ya nti sometimes we buy oils and lubricants say yemfa mbo adwa nti ade nti na yen use Congo na yemfa nye sa adwumedie no odi ye no apart from say ma sebe hwa aye moto ana aye tro no echi so esansa endemu yade no a aba ho no nti na chese Congo no abasa ye de ba besom omanti asefo Ghana nti Congo ye nneoma bebre se de amabobọ so no ye frɛ yade bi nanso oban nanso oban you be catch wa one way caution one way so esan ya ana ya tem didi na chese ase wa rashe do wa pre ho afi de wa giwe no so nti nanso oban abaye ma bebre nti we use Congo ema nanso oban a ekọ nti de epese ye kan se empo se wo skin akeka ho ta akeka wa use Congo a ebekọ nti sa wo ha we na wo ho nti so obi pese wo hu Congo de ye bebre a obetimi ani ye di nkomo ana wo to ade no a ono aben se abdie na ma wo ho a nnwoma eje ewo ho eno nti yenim se eboa pa ti afa yemhwe we dum so bi me da se ye kan proslav eyedura ewo ho dada na ya ye nsakraye bebre ewo proslav mempo edwumeku na nkasa guso a ye nsakraye pi proslav ye de abasa emeboa emema ma yentime enjon so sa obehwe ahomachi anana dwene nsuo hia ase etoye ena nsuo ya to no wiemu aye ku na aye saa no emema bedwun so bebre ema so bedwun so bete ya emema dwun so bebre ne ntini se nsuo gugu saa eya emema ye too hot and I too warm na emma no temperature na drop kakra no emma temperature no kosoro na mema de no aba form na nenti yes ana se eboa ma yetimi adwunso na adwunso eye na mbom dwunso bia nso ewo bra ye de dwunso enti kwan ye fa so aye dwunso ye no ma be ye nan ebia ye siche yade ana ye prostate ana se ye dwunso twa ye be fa no bladder na ohaw ba ho a esan se eno dwunso no nchini wo mu nti wo de hye wo ho cha etimi tuetue nti dwunso kan we bedu bebi na ontimi nkra dwunso na esese ba ende mu yade a ema na mema nyanso so ema yetimi enya dwunso mu yade ene ende mu yade nti proslav no eye ende mu yade duro ene dwunso mu yade de awo dwunso ntentem de awo dwunso ana ebia kem de awo dwunso otis nkasa miya fofora ma dwunso so dwunso ne mba odwunso ana wo chem ana obi mpo dwunso sabi otimi jane na FM obi so dwunso na mmoja wom obi kura ye de raba ato ne bemma wontimi dwunso uhia proslav capsules eno na ebebo ase ekuro no obro ne se cancer kokram no aba wo bemma mu na wa yira ase no na obi bebi sase meye den ne me hu se me wo saa yade bi wo ho abehu sa ase ntete ne nam ho ebo kokko se saa yade no wo yenye bi afa ebi nso wo nso wa yira ase eye wo ya pa wo ho a na eja ebi nso wo nso wo nan kokom obi se sciatica etoda yeni na na sciatica na mbom e prostate no na ebo nka ye se ohaw bi ye den ekoso eno nti wonum proslav capsules na yesasa wo haw ni nyina efiri wo esan se wo bo ban ansa na ade no aba ne ye chen se ade no be ban ansa na wo de aboban eno nti ne ye di proslav capsules enso aba edwaman so obebisa me true man capsules because eno am se wontimi hu true man capsules true man enka no kan na wa ye wonsa ni se ya man eno san ka hu ye kan se true man capsules iti nya be ma bia ne be ma enye se be mete ya me kasa bebiri na chese me masam ye wo mpaso anu nti ubetimi ama oba bibia ebedu bebi obekasa enye de ehie ni sa na tie nti oba bia so oma no ho dwe na obema wa ahoto nti mani na proslav ni true man for ya say the money na abekwa ahojo because mba ahojo na ema asomdwe ebefie nti bia to a number bi ho me pacho ye number no eye 0204 61 61 61 0204 61 61 61 and I say 0249 017101 0249 017101 Efrahin no bi pe bi ato a obenye bi me da say oman mu ne ntwe so ne mbo ntene so bebi biara yeton we bibiduro biara
ubenya yendro ato ana opusu ahomabofo ya obete yenka bibi biara ye ndemu yade adwunso mu yade efa oba ho efa bema ye brain intimate me anko ma side nka ye wedro bi ye friend the fresh feminine wash said the pro slab no ye no saa so na ye ma emba eno nso so wunye bia ebeboa nti ye sese ye nro miensa nko ana me patcho ye nro miensa nko a wo se ma de na ye ni ho be 1 minute ko mo bi ahia mba me patcho ye friend no the fresh feminine wash na nitia wo mu an say wash de eja ubo na konkomu na afi wo de siesie enim ha mo amahe na akoye edwuma we echi e oba sebe ono oni atenka e wo mpema ye be friend no Mexico bosum tese on the style bia no ompusu no ho enti wunya e be boa oba nso a ono nso so na himfie mpatcho pampan wo ho e hokeka no nsuo gu no ana sebe na se ebie ono nso oyusu a the fresh feminine wash eno nso ebeboa no kete se ye nsuo me patcho enhye den ye nsuo bebre nso ya ye no ho se be ya pese mi hu se ye liquid sana pese mi se liquid ana se ye cream ye cream kakra enhye da so ye nsuo bebre obi pese ohu a ono ota obe hu se no ya sisim e de amano so all right ye da sepa abusia na se ne Ghana for coffee na ye no atwetwe enkomo no eye Arthur's Clinic na ofia wo ba ye na agya nu papa wo mo wo ye di ni nyina ho enkomo me da me ho abatew nansa me kono happy birthday nko Emma Reverend Steve MacArthur our Royal House Chapel we fi ankase enu aba Thelma ye ne na na wo fidua mo sei wo se daddy wo se oni na busua wa bo mo chidom no sa wo da na dru se ya oni abusua ni nyina we so happy birthday ye da ye ho aba ye ba de aka chi no etwa so obedwam so enko bebia mame na say na me mo akwa babiem se woje bre na wotie na wo share health tips wo Adom TV bedwam so na wo twi nkomo depression me do fotie ni ye pa kokan ho kan wano adru ko hye ho akonfo na nese obi ye depressed de ho nkomo no a ese ni treatment wo ho ti mfa hye wo ho nyam a e ma no enku Dr. Adom Wache, or a clinical psychologist, Nadaroma, or the facade share wemu, in TNE. Dogyamu aquaba nasibu. Na, and also share treatment. Share treatment. Minim say treatment. Ewo, and your moment common. Treatment or hopa. Treatment or hopa. But even before treatment, you know. On said the obo so science no me ade obo ho no ma quiet person o she ne mantua baby better na mehu because per the obo boy dey nipa no bet na wani ma na wo examine na obehu meni nipa no wo fie better no wo hu because o quiet enema ebe mu hu ni say so nipa kra quiet na anya quiet enema bi o ha esesa wo ne ho dada dia o ye na sabi obi quiet enchese na ni nje nneema bi ho emom sa nneema na ni je ho na afi hu ani je wa ne ho bi wa na se nneema o ye esesa ebetumi a chese bibi tochima enti se wo a wo ben no in fact se ye hwe treatment ana ye hwe nneema ebetumi aboa obi a we depressed ye nja abusuafo mu ana ye namfo mu omo nso nyina eboa. Enti usually ye fa the frame of biopsychosocial ye hwe se biology ana se enro na ye betumi dia boa ye wi ana hwe psychological ye wi ana hwe social abusuafo namfo adofo ekabom eka social no ho enti omunso ebam emane ma mention semfam free bioside ana biological side ne se obi ye depressed either say ye be man aduro a e be boa no ana ye be psychological services ana aduro any psychotherapy ana say apart from that and so not only that nemum efie domains the social component and so say obi ye depressed especially those within the moderate to severe forms of depression no usually the boa ne say ye wo the kind of antidepressants in fact doctor for hwehwemu na omujitumu say the adru we beboa wa ye the adru eboa apart from that ye wo mfidie ne enema fofora ye de ekabom eboa obi a we depressed and na beyond that ye talk therapy no need ma me di no psychologist ebe the friend of psychotherapy or different modalities of psychotherapy you to me the boa obi a why depressed then e be a day no
egu ahodo ye can ebi te say the common one anko for eka CBT, cognitive behavior therapy. Ye share wadwen. In fact, nyama said the AC feeling no psychologists ye jitu said the way we feel is as a result of the way we think. Enti the yadwen hunana said the yadwen AC fano. Eno na inform me said the think etie. Ya dia negative wa. Ye nim say e kambo mu na e ka ho na ma o negative feeling no. Which is mood, because depression is a mood disorder. What think into low mood, no echo for mana bottle. Into a basa cognition, your who agent, then behavioral. A son said the echo so agent mono affected what think affected the way I will see behavior now acting. Into a non so you share the ability to me idea boa wa agent, which it misses some agent perspective be an answer the warfare. Adwan wo fa bibi hu na esesa waten kan esesa na suban wo dead nso ye den esesa enti eno na cognitive behavioral therapy e focus on enti mo no nipa no ba mo ho akasa akeka na mo de machine bi tutu sa wo ko nipa na adwene mo hwe na hwe afie ni mo a wo chinchim na adwene amana ba ayi mu ana question we hear me dey because kasa nanso enye kasa keke so hu adwuma ya awie ye kofo obi so metina ho no nka oni usi bia ina kokom nyina ba o so essence skill ewom enti psychotherapy skill nchechira ya bim ye omunim de ne kwan a ye befa so aye no wanya no sa kwan na unya effect a o hihye enti me no sa memeti we ne bia one me wo ho me hu se bi obi nyo okem se unyo oki ada nam de mesa ko robinachi eno wo hwa nye ayipa unhu enti eno kre ne se ye ba ne sa me no tina eti ho a maybe tiu na mum won so ode no important esanse nipa no ba mani na me ne ekasa na me kire no de onye mitumi bua na apart from that no obafia oba wo na danfo oba wo ni nua ho ade a trigger na betumi afiri wo ho e na afei so se won so boa yen ye de nkitenkite na said the kan don say fa na chi wo hye nu cry even listening to them wo tie no keke no kwa no eno kwa ya ade a eboa ye de ba na awie ye enti efiada do ye be hwede enti say ye be hwe kwan a ye be fa so asi eniema no bia no kwan a prevention my indru to be abisi yada say nti nyame yadoma ye beto so me ye sure say nkomo na yo de medidi afia amankwa tamaplo. Okay, good morning. If you are close, the health tips no was approach ma or depression hon komo. Now every day be I'll drop a kakra into china no boy to say in follow ya or china to phone go boning in our tough na was a more. Akwa sonko ba who's a page mezido is no ye the fantido president for the Brothers and Sisters Association. Now and the pay me pedamican some okay, mama ka some forgive and forget. The mantafon forgive and forget nanka where we chirem there ya na fachaneze ya wutum wode cheba pa do we freeze there be we in free but ikrom ha dey no actually the opposite asa ikrom ha no yes a bechew but ikrom ha dey yam fan chew but ye rube free 3 days pepe ye be move on ya ko be fufuro ba pa there yes a chew ze boa fon hu bra kakra na ye be kew no has about agenda yanko social media na me who know a picture and a pictures of John Dumelo one mame in 1 week celebration e the last week no mumba be catch there or yazana mame onyi hobio sisiara no or yazana mame waka nchinegu into no ebusuafo katsena ase wo Holy Spirit Cathedral kokwa dwonjon ho yi the date na ze na pictures a yehuni no we will be na akoma pa nti ma yehwe John Dumelo ne pictures no pictures see what's a picture speak 1,000 words but I mean pictures the pictures is will speak millions of words to mu dey oyaza na akoma ebubu papa and it's so sad that you John Dumelo in this state and so
me be ken nyina anye de on shazam papa na yesterday you know so is in October 7th nti no mo be dem bia no ye baba na ye nye no akwa kata no ma me na chi papa oh honom this is American about nyame enchechire na re nyame enya na re chechirefo na mi free awe husem mu no ma yenko bisakede na so ye ono so ya za mi hunde also ochirema wo original album bia orba na in this album no on be yet no ozebokoto ochirema ozebokoto ntinu ma yenhwe places ebehu bisakede ochirema on the 9th of September no bo New York or Seattle on the 30th or Boston 15th Portland on 14th October. Inti no wala hwe ai Atlanta na azin nyina no obeba honom nti no bisakede yehu na yebezi wuto no nso echi na zo wo mebia no so ama Ghana fu wehu yehu nyema bi de ya na yenyu age yepede ye na artist no more international recognition won pay outside na won kwa ye adwumasom o honom ama big recognitions ne ba ya gigi bi na za na nkomo ene wendi chase yenje ezin nti no yenhwe our new song bi so a mehu do promote because of money yen take akra na yemra those are benyosi because of money koko streamer na hwa na nisika hye on the chop nko stream fam man na yen ko Twitter nso na on Twitter no mehu do ya Azza Shatawale abaye tweet bi ma family ajedo na tweet no of family ho ochioma os den da medo yenda o taking the time pa was the nyina si honom so ye nyina anye de o tie family ne nyom na we hu de family sa na olo tumbe busam papa pantino or edge obi ada won ko na won kete family ne nyom ne new album ne kwa aba no won ko kete na won je de wo pull nkofo down wo krom hade nti no Shatawale no be bocho we no big up family on social media na bihunda family so we retweet with a comment to my share family so nazana no so otro to do no family o in any just some papa there Shatawale wa big in up o in the papa and so say oh wow big man this one really got me it's a big thanks to Peter. Maybe I should send you first book of Peter so give me second verse into no family so Neza oze bottle honom nyen nti no second statement yeah my new song bi ba na family featuring Shatawale na Shatawale featuring some family whatever the case is no yebama ehu I was about pa yebo so mkikiru because it will be big family x Shatawale okay yenhwe so na family so has a new one and also promoting to me share on God and are not God. Okay, nti no family any new song in not God. Won bomo na won call streaming platforms no do na won ko stream ma family no na so onya sika kakra on fongu no bottom. Ma yan call rapper Guru honom na Guru orbo bro okrom ha pa o. Okay. Abrantie no enyama ori okrom hanom no one man a time kakra ye kaneska fa ye beka no Guru aka ho because or chema be more free warranty investments ze or be papa na before ye bo share ni investment or your real estate jumeza ozini sika akashema or ye no our new song okasa fa hono ma go diggers ho awba ye ntei na ye mresisi a first one kai no o say sia na me no sha ase no wa sha ase true me bill where we da. Yes. Sure, like when you say we would grow the Zion Felix, a boom, cash in boom. Oh, but a procurement to boom, sir. Until the Saba is a whole 10. What is the highest biller Obi Tramada? Hey! Obi the crowd is here, what I see through the bill of the type of car. Hey. Obi started with the type of, one say, they think that you are into real estate, which is true. They know say you can afford this car, which is true. They know say you can afford certain things. So energy no they bad in more of like give me. But sana you give me can maybe and I say nyamo fry. Your day paying your far you try. Yeah.
So that I think said that level. Such people, how do we deal with them? I think the people comes in the line of like in the level of gold digger energy, and when you do that, it's nothing works because it won't go anywhere. Maybe a badwemba, maybe fiancés in Kranza, the chrome kwanwa, a crash yampuano, punumi chrome. Inti say baby I met you bonsu no say me bana se minya bonsu ho a I didn't say say me kum bonsu no no china mesi da hwe inti me nhwe ma won fa ni nyina inti me po ba ye nyina ye nante ne mobra Normally, yeah. How much does Guru have to spend on himself to eat and basic things that anybody does like as a human being? Every time me cry me expenditure na AI time inti I think me free campus pen or same question them. Because everything, every settings, you bear the cost. You superstar. Every settings. Hey, obi afre me meeting, cry me maba meeting now, mo go bear 30 no. And I say 2015 and I say I bear the cost. Oh, you any chairman ewa. And we feel cry no what tip na be wuremu no. Any listen, as an artist in Ghana, you can survive a day. I'll be comfortable at 10,000 Ghana cedis. A day, a show. Now I know a new where do traffic more. Boys, baba. Na bona ba ku janwa come na ba come also to scan gum yes traffic no. Yeah. How there are me videos we omutimi kura na omgina bonnet no so na omotare car no te say the president neighbor. Oh, sa na omdi bu mi jiwagon gate. Omo bu ne simple. Okoye da akwaji no. You need to have more money as an artist. You have to survive a day and be comfortable. 10,000 as an artist. If you as an uncle, some people say, and I say, pede amounts wealth. I want. Can they pede bob one and a bob 1 year? Lifestyle be the mess for some of the minimum. As about 20. The two now was now bob whisker the most men kezi. Wabo bonis cano, chimo film crans and can had in a poor habit. Young bank and they wash up. I mean, let me film. Yes, I'm a crab. To know upon the men when your body a bob bra. Inti no say mpono se Elizabeth in score do but say it is wa so sika wa ahwe wani mfifiri na maker pride bi o tay echi no or another level say experience da e beti ba me film let's say experience ya bomo zina na bra ya adwuma zina oba na wa so wuska na beti mamleka na ase na ye gudo ayer ka Guru ho asamu na me ka cho de okọ real estate Sudan, yeah, I will be. Yeah, share done as Zion Felix or Kohon, no quick hunde Guru, where see. Zion! Oh, you're the last one. Cola. I was young. And to the Guru bought 1 to 1 to mean crab and gonna hey. And then a Guru at that Pansa Mosan, yes. And then a Guru that Pansa Mosano, where a apartment, Guru, SC on the bush of SC, somewhere in Kumasi, Omunya, quite a team, so I wad, you know, Savior, Mako set up. Now it's mini Guru interview, no. So whilst they were doing the setup inside, no, I'm saying no. I remember how the project is, yes, how big, serious the project is. Guru, put it up Kumasi somewhere before. I think it is like 80% complete. So if you want a place to reside, to lodge for short stay, yeah, Guru apartment now we see no bit man from no bit me akopɛ baby et me edi utia to infant dinosaur edosopa I'm sure say be 2 bedroom 3 bedroom sa style ni bi sa no ɛwɔ honom in fact no mama hu more of it mama hu more of a year project na na etwa gu sa no yes me say muntwa mu 360 muntwa 360 no mu hu the Guru aye ai ni na the go sa no yes very beautiful project young Guru with me I into me yes I told them no let me go and see what is happening inside there so maybe a year set up what's up fun to the mama na yankaniska then you ask go sika Guru ni skanyen hey now I started or turn the knees mobekasa into no why as a papa or chemo Airbnb into no why sika hey, NKZ or what you score Chrome had a good investment, but baby, I'm no one did a yanson on your media amount.
me kupana mo dam nyansa na ebebre because ebe yesika no so inhu zeze ye into no guru you know I had papa said you two sika na as I but the padam baba kashata wole na asam debi mo mbonizu wo da masam yi mo tra mo de besi ho into no guru na Ochema real estate Airbnb our baba ye no na mama ahwe no na quickly no na na pa ye sorry no na grada wa for phone is na wa record video of herself take it in. You know, one fan cham to them at Abraham catch all day, freedom is the age, to the Biana no Chicaka. Now, so no, you may be on social media, now very interesting. Jayatun is in the things we love to see. You the Minimay and the Nuaji, Papa, and to know, young crochet na Yembra. Yeah, sorry, them vibe. I Sunday, me busy evangelist. Mama Pats no home come to know. What about drums na me and them no evangelist bre na Badwam. Revealed to me to come and tell Honorable Kennedy Ejapong to take me as a running mate. Offer me the vice president. Honorable, me say ka obefa konwa simple. Would you power family for just 6 months? Now they give me feel necessary for the sake of Akonyana wope atsena so. Honorable Kennedy Akumpreku, God has revealed to me to tell you this evening. If you want to be a president in Ghana, take me Agrada as your running mate. For me, okay, the Chibiara no musamo. Yeah. Now, or be something I got or entertainment personality. I got that on monument on South, and now obi saw your comedy straight. Me the best had the is the fancy door president for the Brothers and Sisters Association. What be Kofi Ampenu, Dache Hene Amampoma, Nyami Insurance one, Michael na Edem, the Maran Osmosis. Still a touch of Kumbe no Chumim. Yamisha winning that I was so I Jim Brenim ye, you know, Yamisha. I'm not sure about just say what was in some keno, but child. Yaje ahosepari na yasapaye ho de akogo no de adruso no yensansase na yeni enkomo nene Kofi kakari atnase na dem so atnase de no forgiveness akache nene no yentonro yenim se cleanliness is next to godliness intino ye sharp omode no a na ye de ahonidi ho nsem kakra so awo na ayefefe fenti Kofi atnase yenko givers industries ene ne awode esom ye Kofi ma mejoso na empombo kode Nyankopon da hu ye mobo ede Nyankopon ase tintin ye hemfimfin me yusubi ketwa ye sha daka mu yi bi we ye de here multi-purpose cleaner liquid soaps no na you know rozone so eni me ade ka me nkwa nke nka ye ho nkasa enso wo mo hwe ye nti ye ni komo ye fast ye every multi-purpose cleaner no eso ni jumadi ne say ohima me da se bebre ma me nchia adofo hwe Adom TV ne anopei said the obodi in multi-purpose na chese edi djuma ebro baako na Givers Industries ye product baako a ye de abani enye se bia ye de ba enche dodo a use no de yini ho adanse ye mfa nkyere wo mo na de tie ne se won se ye no ye djumadi a ye di nyina ye de fa apomuden ho kwan ye be fa so ye be de ye ho free yare ho inti na Givers P capsules, Givers Co capsules, Givers Eba Meshaba and CC assign a day clean care products and so aba. It Givers multi-purpose cleaner and ya in such a way say ya the paper smooth surfaces. You can smooth surfaces na bibi to say tiles so
bibi te sɛ terrazzo so rubber carpet cement so enti sɛ woyɛ restaurant anaasɛ bi a choba ana offices sɛ wopɛ semina wode bɛpepa hɔnom a hɔnom bɛte kama ɛde ama wo a ɛyɛ Givers multi-purpose cleaner na Givers multi-purpose cleaner na yɛ in such a way sɛ tiles into when a Turkey standard said the last me buy an American on say there was some soaps be hard the paper tiles so na e kum the brightness no into adia anka kane o to ye na bright bowia kama no sem na the paper so into bones na start na ewewe na e kum brightness no ya ye Givers multi-purpose cleaner in such a way say e no the paper so no e man the brightness no mumba more na mum enkuno into Mr. Romonsha no so sa man into the pH na very good. The tosubio se o de pepa hono mo a ye de disinfectant asum a ekumwa wa sebe yemfa ye ni enhu wo mo enti yemfa ne se o de mo ho ana ba bi etisa so the Givers multi-purpose cleaner e bi epepa hono mo a sa wabofra bi na esua nante oria wo didie no jaduan na to fam no sa fa dia enya de a obenya infection bia ma akwakofa how e de abrewo because o use Givers multi-purpose cleaner and e de pepa hono mo na enu achi no so no said me can say kumwa mo na ehwam papa enti wo de pepa ba bia ejanka papa bi e wo hono ma enframa e wo hono wankasa ura hono a wanije na ni din no hia me fato utirim ye friend Givers multi-purpose cleaner aye de pepa smooth surfaces enti mo nhya no so sa enframa yen na ohima no achi no ye san so bibi te say Givers WC cleaner yes eno de ni din kasama no ho Givers WC cleaner eno so WC a sebe emu asene ni mu aye ko no mentu nkoto ntwene se okoto foforo bo modena ne koto Givers WC cleaner ne bi anwumra a wokọ akoda no na wotutu kakra agum a blue color na wo de waja hon makọ akoda anopa sore na akọ a eno anse wo do brush na fam kakra na wa flash emu no bewro kama na afi ebowia glitter kama edema e Givers WC cleaner na eno achi no ya na yesre institutions titru because sabe enipa bebre e use WC baako a the probability some be dropping infections aguso no very high but we use Givers WC cleaner na ye the disinfectant asom a ikumwa mwa it is o use bia ebeboa ma sabe enua ma no a mu use sabe agina bia nipa dom ne koso no ebekumwa mwa wo ho no ma onkonkofa yare e ma wo ho it yesre mo procurement agencies no wo mo to niema e de ma mo de siesie bia ahodo a say school say hotels ni ade no so obeto WC cleaner Mr. to Givers WC cleaner because enu ne kumwa wa mwa e de ma yen na enu achi no ebejan kapapa bi wo ho no ano odin enti emma e ho no sebe emo anabibia etesa e Givers WC cleaner and be disaguma no e de ama wo de shadaka emu e Givers antiseptic na wa hwe ya wokọ draft na enya dru na mo packaging se we dem say dru na eja ya shada na ya packaging ne sa se be ya obi o peso use bie no obehu se sebe Ghana yakoye nim say na tie na de tie ne se oba eco school a bo modern ne tobi fama no de nti ya shada ye de ahye jacket mu ne se sebe ye na o de hye ne bag mu a enko hwehwe mu bag no na enko send books anase ne ntaade enti we no munim se schools ahodo no dodo na eyusu nsu a sebe de gu reservoir tanks akasiem no mu yusu no kakrakra enti moawa ebam enti nkwala na di nsu no dware a obehwe na oti ne ho na akwa skin disorder bi e de abre no enti yaye Givers antiseptic e de amawa otobi de ma wo ba no a okubu nsuo na no hwie kakra bi e de aso nsuo no me onhwie no dodo because we are not den na ode adware ebekum wa ewo nsuo no nyina e de ama no enu achi no nso no ba bia ye pepa bia no se o toilet so any o bathroom ni ade ni nyina no obetumi ayusu e de pepa ho no a enu so bekum wa e de ama kum wa 99.9% tishe no nso e mayen ntinye mojaduru ne mu e Givers antiseptic timunsha no so sa mayen ena we Givers Rozone say a bleach it ye di sinema e white na we no Dr. Solomon Kwabi ashada ye in such a way say odi gunsuo mu a elada ebahuru that's right epuhuru it is all the sinema white a unhia so bekakoto blue ya ye ne in such a way say ubewie na taro na nkasa ebewo no na bright kama apai fita kama ediama no ye Givers Rozone a won saka bi no so bebo papa ye no ma ye wo Givers
and detergent. Okay. Give us liquid soaps now. No man for be because I am saying me honey man do so do. Yes, the whole rains. Yeah, the whole rains. Yeah, the cinema. And the no chino. You best say mumu do a mo to casa mo house boys e roma mon. Car bia na yamfa auto base and sprayer. Yeah, the autocrat. Na so hwe na akoto soap bi say on fa roma wa. Obo say e kum brightness no. After was a car na paint na air pa. Miss Robo modern na hwe give us liquid detergent. Na fama o house boy no. Me wo hwie dodo. The tin o hwie ba akopɛ no de guma e betumi ahoroka ba mienu obi pɛ dodo e bɛboa ama wo car no brightness no atena hɔ no e de ama ma ye mfidin ya ne din ne hia me your friend give us detergent on saka bia ya de a e bɛboa papa yi na products yi nyina no so ope bi ato a Malcolm shops e wo Ghana ba bia no kɔ hɔ a on sa bɛka bi san so na akɔ ba bi te sɛ China mall ahodo no so a on sa e bɛka bi ama Jessica Ventures e wo Ebony Junction okoha wonsa ebekabi Sam 23 Circle Industrial Area okoha wonsa ebekabi ena ye wo shops akese nti supermarket bi e ben wo no bowura mo de okwa so hwe give us products ne bi e ade wonsa ebekabi na ohima ebi obi pe no dodo atu no so aton bi Mr. Obomoto na frɛ ne ani woni dwa be dispatch one of our vans na mama ba be supply o kama na numbers abetimi frɛ wo so no any good screen so no dedi kan ye 0501 556828 0501 556828 and I bet me so after was 0244 132368 and so frame you be shakwan be fast you be supply or do ma answer na sorry akono ya can be bia for give us multi-purpose cleaner ho yeah the paper smooth surfaces you will give us WC cleaner or WC emu beten wan na kumwa wa mowa e de amount you will give us antiseptic hospitals any daycare ho those schools near the no yen use e be kumwa wa mowa amai that's right ubedwade na de kakra asom na de adware sakoda o se pani obi kumwa wa mowa e mu ni nyina e de amount kama and you will give us Rosone, a bleach, a DC nema fita, and Emma white. I would see a behru kama, a beboa, ama, a nema nenia tekama, a diama, and Ninano, me shawbo, unyusu Emma Sebe, MSL More, Kakama mayo, because the PH no, and my if a doctor and a Dr. Solomon Kwabi, into a factor of health, safety, and so at the account. Any I products no into wum fan ko sinema e makaka e nkonko ye o ese we nye obi na atena nkwanche de roba ne bankuta de base ni su the machines you love it it we more than tina make say we a turkey standard it mesremo say open soaps e de apepa o hall o kitchen o restaurant o schools to give us multi-purpose cleaner hotels ni nyina so mun use e ade a e beboa papa yi na mon frɛ na ye nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ mu na bia ya wono se bunya bi wo ha frɛ ya be kyerɛ ba bia ben wa wokɔ ma wonsa e be ka bi ato Kofi Kakari edodo abusua ofri Give Us Industries and ba yenti wombo ne ma papa e ma honedie ho nsɛm awie pɛyɛ no ɛna wabedi ho nkɔmɔ akyerɛ ye na ye ho mra ye ba nkɔmɔ hwehwɛ no de aka echi ado kyewa ba me de beto so finding nkɔmɔ bi me da se sɛ wo hwɛ bedwam anɔpɛ na ma menkai wo sɛ snete sɛ memfa nto w'anim sɛ hwɛ sɛ wo yɛ adwuma na nkwanhyia bi na esan bi ato wo kwan mu na efiri ho no untu bi nkwa adwuma biem se wutua sneta de ka ne se invalidity pension benefit no wonsa ebeka nti se wokada na wutwi se tire na wo bo se den wo de dwuma de asronko aba efre ne se seed ne yese enya me a me ye buroni adwuma nko ana bosome se wo se mitua bibi to ankora adwuma nso no mo ye sese kire se bosome sika eba me nsem ni se na metime atua de ama snete unnim de ebeto kwam bibi anto wo mpa onkokora bom ena omre wa bom enti aya woda che fa no personal eno aso wa dial *711*9# *711*9# na snete for ebeje so Franco Trading Enterprise semenkai wo say phones wo mu obi Nokia phones, Samsung, iPhones, smart TVs, tabletop fridges, then you know what they are. Franco TVs or Franco air conditioners or for the other boom a CCTV camera, the installation and the connection or connect our phones, baby. I would TPiano, who the cost will fear or Juma Mortimer, pound or so in a day now, permission. Download the Franco app on the phone so now be on my name or to in other where Boog was here, now the one wedding kita 0246422338 and 0555939311 and the Franco for any kita busia. Mamen corner Adoma Chadian penny for Atenase.
unim sa adom achede for so tena se na se mba be che yadom akasa Grace Gift for asem na making the Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na kosi Japan atena se na afenso wo fa kojo enso aba mperi form ma wakọ aba ya me de and then see na foforo rade aye say Grace Gift boko de na me adom Mami Grace de ho ye na ho ye papa obia so baba ho bia nya yaresa fe ene de titi he den sa wafa ye na bibia boko bibia de din ofa de nya breda ye sabi abeko mi ababie ewi ase yedu ofa na kwani nya brabie me mpese me wonti sese kura me se me mebi nye nkrata ma me no fa me nko ayi tocho yapan eho yesu omungu omunyini sa omungu Tokyo fu omungu dasolamete okay na no ko no sese no free Grace Gift na dia abucho ba me de ho de enso aba omo so pa bibiduro pa okay na adwuma ekoboko de bia da yie na we de ma me fantwam sa o se adom ache de ye ba ye cha de kwenti thank you ennei so aso de so nso osuo na egugu no ewie mu onwunu so ankeka ho a ya na moja ni ntimi ne afurisa ne yi ntimi sere so de a ye practice wo ye practice no na se enkanka mo a mo wo exercise tretina wapom that's what I meant apomo tenetene okay na upe ahahan bi a efre nununum nunum emoja be di afurisa ne ho aduro na me de ma mo firibo nto no nunum ekoro ka ho efre no nunum de ne brofo de scent leaf na de me be kan de me nim ya no mato ne dini ekoro so ka ho efre no ananse dokono eno so ne brofo de spider kinki nya no ano ananse dokono ani nunum ahan wo horo ho de gukukuom ananse da de sen mu a noa manu hutututututu ebemu a anopa awia anwumere opa woni fie awia okwa bobigu ayi frase lokuta na fako na no so peso moja dear frusa ne yi pa aduru ya ma kire wo yi na moja nso dear frusa ne a so anse da bia hoode no yes enkanka ne mema no se be ma moja dear frusa ne ye kukokuko baabi ya so matem komo na se eja wa adwoa enti we die me de chemu firibo nto yenko endo homra na mamemfa no mese no ntodwa na yenko dwumtoni homra Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 Anna cello 246 0246 518 cello tele 003 cello 246 0246 518 cello tele 003 okay ofa kwajo ye da sem yenko akosia na de na mo de che enne de ye de chem de a simple crab sweet and some pain no aya am for some common devotion ubo ya rebi na akodo no common devotion akako bompaye mesre say divert to umpaibo no na bra Grace Gift morning devotion because Grace Gift I did there or wa ensi wo bebi no mo ye bi say Grace Gift ne say wa ba no papa na de onim say we discussion bag ma wo ba bepe eduro no wo beba na omo makodo te ewo ho a omo cheche ni o mebi a obeyi a unko fasayare nemba ana sayare ne ebe free mu akọ nesa no pa bia no morning devotion mo ye ba mo de kire ana mo wo se wutu anu wo se wonom ne se de wo se obo obra nya ya de no kora o Grace Gift that's right anopa bia enti wonim se bia oba beji se beka se o yare bi wo ho a eye nsuo no wo se wonum nsuo e bia session be ye 10 na session be ye 5 enti wo to na wo se wo asem ne ye kan o fa bag apako fa akako yes wonya yare sa no de bi timpai bo na ka okọ aso akako bo no empai bo nya ko po ati wo we ti o Grace Gift wi ti yare na ko ni ame asan yare wi tupa Grace Gift ne de be na iskasem na Grace Adam de pe Grace Gift and Dr. Badwam no Dr. Grace Nchese se obedu wa o so bo do opena eso tine o ya o na ejedu ekonom
yenye ne sa ye be check from ti ekopum na ase ebi cry headache no feel say eye migraine na se bibi na be na constipation e cause ente be you thorough test na wo wie so a na tese ama ehwo aduru yenye try behwe life bia wo ente me akoso Japan sorry na me the grace gift chia e wo nyoma mehu etina me bodero e no bia mama na ko bi especially ma awo ma problem bia no so no manya adansedi waba na de ba kwa mesra sama ma wo fa to so ne se grace gift de oba me ma me ope person no beto nchia o dan ba kwa me fa ma besi awowa yesa wo nya biem ya fa if you say emma omo pa wo emma omo problems emma bi oba bi wo wa ni ko hu se ne ma bi nkoyo ahemfie ho waka kire no odwin so akọ twempla ba bi ntino yesa ba na nya mpla twe na bibi achie wo ahemfie o me pa cho bra grace gift herbal aho de emma wasemu nya me se de mi ho honya sam ketwa na se me ba mo ma me nuro no mo ba sa kire me kwan me fa so adi ma hemfie ho ni a yes okay yes but to be compared me no answer share granted no kum ne do plan be ne do steam na wo ye do betena so na bo ho kama na papa nanka se ko palace baka say ma enter hemfie ha na ho de no baga wire me ko ba bia bim etupa grace gifter enye sika pe ne page na de fe no so say madam ma ne ko with temora okoy no sakusia me dase adenya na ne ma mintumi na hospital akesiri be no wo no ntumi nda no sham no kaso mra grace gift o cinema menu medro no that day or data sakola entino no so twen kofo ba ye njaye num ye catches na city na wo ba so na ye ntumi a na ofa beka de ntumi no de ntumi de ye nju sika ne trabehwe etupa grace gift herbal brana pechi wire resa etam say grace gift herbal yabo pechi wire resa grace gift herbal yabo pechi wire resa yo ba na ohwemia grace gift herbal din so na si ho awonsuo wo ba pentafo be chodo benum wo pe ba ko be chodo benum twena nya ready for ntafo ba jintafo wo be ba ka tesa ko sa be je ba ko mansma me monsia me kokoji menu aka no ma ye 8 sister juno ho mpacho me nka ho asem kra me koji 8 necessary ya no trem before aka na 7 the but me ko ne sa me peso bia be pa me da si say 8 ni 7 dey still grab now na ko 3 plus na ba be pa me ya dia be na mo hwe grace gift ya dia hwe no grace gift ye sebe achacha kwata eni fra edi mfie dunu eni echire okay ana fe emum silence ana fe sebe imprediasa jimi eni akwadworo ye hwe no na me so di enra me ko kose ye ko kasa kasoa ye ba ye owura bi frɛ me tipenso oso wo mfie eduoson miensa 73 adan ya sisimde no ho asɛm a me kan no obeba no abeji bibia na bi 73 yes afenso obusa me sɛ ya man ne be mamu aye dene no ebetimi amana aye kesia and then no crepa 73 senya nyame na ama bonus mfa nko awu o sa beji kesia aye den ye be kan intimi so omra won se enipa bia wu nyina ye mema ye nyina sebe ne ye japade na efon na ema no so nyine no na omo hu ebi enti ya ehia saa de ye ne ma meme pii fo omo ire no mo echi no enti ese onfa na yire mra ye be ye oba na de bia ma na ka twom na etimini na hia onfa kese na nya hwe bi nu atwemota petroleum ehoni ho nu atwemota petroleum new atwemota petroleum ye ne family love kwada suku no omo ka borofo nko anu na ehwe ne mu ana se kuromo so headquarters no wo ohwim suku nkwantana so ohwim suku Johnson mante mo nimu nunum enim anase dokun ti ye na mde be mamo so we do be jana fie hansa oja luka me meyi ba ko krafri say de mrante me meyi ba ko krafri enye for mema nko a uyo oba na ori bia eno so ema omoja no eye light na te say atumi akokọ bebia etinye mema nko bi owo pinza onya ne period ntumi ma no ori we a eye adwuma pa nyese ese mese eye adwuma pa ye da se ebusia na esempanyfo no omotwetwe enkomo yi eye wo fa kojo na afi akosue Japan for Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and I watch say enu papa no wo mo akache ene wo na ansa me komekai wo say busia Dominion Herbal Powder eye immune booster
ye ka adre se nkwamo asojafo ne wo ni pedua mo no ahoɔden ni mu a obenum adura no manoma enkoti misro boost wo immune system no eno anso obenya Dominion herbal powder osabia na ode agu nso hie mu anopa na eja wanumu ano wabo anwumbre so no wabo bi no mo de Dominion herbal ointment so aba hona ba bia ye oya bia no fatwitwi na bibia anya kama ema boost wo pharmacies and afi license herbal and chemical shops in them 0543158195 and 0249591843 na Dominion 4 ebejo so abusia me so kai se wo hia me a wo be frɛ me anoche wa ba ajwa se we ne eye ICGC so for pon opanyi mensa otabel ne birthday enti ye nyina ye we no happy birthday na tell man so say Royal House Chapel one papa Reverend Steve MacArthur ono so na ye ne birthday enti tell man ne busia nyina say Reverend ye we show happy birthday emma no me kwai de ne kai sa semi zika be ba afa kwa no People's Forum ebeto so Badwam so ni ye mwachi aka cho se de nyame suro obuo fere ni die ene be ye adwuma ne eso ye de asom ye man Ghana em no mienu dia eye maye ese maye nyina anpa be chewa bibia obi aso agebre na wo hwe Badwam on Adom TV asemi de kabre ena asemidin de akwasi ensia so ho ye de bosumi no ewu a ne sene ne August bosumi wo 2023 mu papa mu aye hie biem ade pa bi chi o chena 1 September asemi de kabre eni enro aye nyina nim sam ye tinie asi ewo Gabon se wo mampani asojafo etuli dom amenam no ekasei etuno afri akonya kese so awreho asefem ni kwa se keba ne sa se ebibimaya jetum se kabima min kabi eye adwuma de a asojafo nhyeda ni chefa mu sante se titimre bia besletwam ekono but yes you quickly share Al Jazeera abenchiro ade o ma kire reason pantia we ni na akoba ne sa eku in Gabon who what and why abusia baako edi o man so baburu mfinhia adwenum 50 years ni papa wuye eno no beto aso for about 53 to 56 years abusia baako ene di o man so edania nipa de ohuba funu nipa but utie concerns nankasa mu pa it is not just because abusia baako ene di o musuo it is not solely because of enuntie ye die kan kompontu abrabuma wa haya amanfo no ehwehwe no eno na eba wo mo quickly manfa ko 2020 Assembly Archbishop Nicholas Duncan Williams edi tudwa abra no de Paladomotre ehwe kobo on Good Evening Ghana on Metro TV so asimo kanifa ku ye be hyasie wo abibrem anam every 2021 eko share some videos is here as a spiritual man and as a watchman upon the walls of this country. There is a wind coming. Wow. And it's not 2019. It will begin after 2020 going. After 2020, there's a wind coming. There's a wind coming. The Arab uprising is coming. Here. It's coming. It's coming. By the youth. It's coming not just to Ghana, West Africa, all over, if we don't do something. Because you see, look at a lot of these youths. They've graduated from school. They are home, no job. Some of them, you go to these car washing places, you see 10 young men who have graduated from university washing one car. And then they have to wait for some hours before another car comes. Some of them live in
these kiosks. You know, we have kiosk estates these days. Yeah. Opposite the wealthy areas. Yeah. And they know the people who live in the community. They went to school, some of their kids. Some of them know the families. They have nothing. Suddenly they go into politics and they have everything. And they drive the best, they fly the best, their children go to school abroad and everything. And they're sitting down there looking at all of this and saying, hey, wow, this thing is interesting. After a while, if we don't give them hope, that's why I'm going back to the schools. Speak to them. And I'm engaging the youth again. Because if we don't give them hope and a sense of direction, the most dangerous thing in life is to fight somebody who has nothing to lose. They don't have wives, they don't have children, they don't have cars, they don't have lands, they have no hope, nothing to live for, they don't mind dying. So our politics is treading on dangerous grounds. It is. Africa. Because I see it everywhere. And it's very scary and very worrying. That will the wind start from Ghana? I don't know, but it's coming to West Africa. After 2020? Yeah, after 2020 going, 2021, 2022, 3, 4 going, if something don't change to give the youth hope, I'm telling you, and I'm speaking. Do you think this 25-year plan will work? It will work if only our leaders, especially former presidents and the leaders of today, will come together and say, hey, let's take hold of our country. Let's do something, because this party politics, as much as it's democracy and it works, we have to do it. It's unim. Mimi focus so much war the prophecy no eso. What say? E mabunu na wo ebibrem ha no. Wa carry won say woni dachi e wo bra na wo bo no wakase wo mamu. And I say me no wakapen. And then say what kind of future? Any di echa yema ye ne o what say. I want just my Archbishop Ekai. Was it some Bruna any hope no? One politicians nema. And another make catch now. Yet to a mania, the only viable business. Yeah, come within 1-2 years. We a millionaire and your politics. Oh, yeah, ma'am. And your MPP and this go. Both parties na. Your parents said the only viable business. Ya Ghana ni udu uko uramwa. Ma wo ayini so fisham yesa. Otutu akwa ya millionaire tam. Tada meka chiro se obia na brebi atwamuo. Na ontim pokran tisika hindan. And then the party bar power. What of your cantonment? Within 4 years, what of your East Legon? And you think some Mabruni Enche? What can some more Enche? And the Archbishop is saying, no, besides one Archbishop cano, medical work and what's them that. And my bruni shada any dache papebia. Because they say, Odia gra obedi yewu. This is what see politicians no. This is the time to think. Think and stop being greedy. Think. Greediness no does do. But some kuminyano you too much. Are they? I said munko na mudidi ye. Munko na sebi aduane ni so komo mu a entie ye. Me nyina na me so kuuso. Sa so me nyina na me so amamu kantantan so. Amamu a emfa puntu mre mabunu. Amamu emfa puntu emre manfo me nyina so. Why? And no be free opposition, ever power, 3 years or a second time.
na MTF kwa benya ne saa go first kwa benya ne saa ada ne ye ho saa. It's so sad. It's so sad. And you so cool, so cool, so your greediness. Open so can wasem. Na mo money we are. No mo share your ma. No ma catch on sem. Mo papa nko sia bra no mo boy nti na nsim ye. Na mo so wa kromfo. And am de ye. Krono ne wudi ya mo bon man no. And am mo office mo de ye. E ti mabru de bufu be ba mo so. A time. And another make was some say. Ebedu baby no, Eko was kasa obi antie. Eko was ekasa obi anfi omo. Because the Eko so e bibre atoye mem no. It is not as if say Eko was in penifoni mo. They know. They are aware. But because say one of their own they yen kana sem. Na ma so se mu ko ni jamonko. Monko. You need to talk about it. Emma Bruno need that. Emma Bruno, woman need that. It will be a mere politics. Or be a mere politics. I said what you did. Shadi Omadi in Ghana. Pray for me to end my tenure in office peacefully. The battle is indeed the Lord. It's so sad. Mr. President, I pray. Segana could be NC. Yes. Empire born. I pray. Segana could be NC. Ebema wahua. So be free akunya kesi so. Wabra enye ku. Ene do free akunya so. I pray so. I sincerely pray so. Sometimes I wish our president would one day decide to meet the youth, to listen to them. Mr. President, one day, take time. And now me tell us, now me raho. Now I see you gume. Now my boto. The way a man penny kasano, a chile a kubua, abeshi a man penny. The best Ghana soldier for the best. Yes, and you may be a toto year and to ye. The best remo. Ufem free. Na minim seni akosomre te waka krabi no. At least them pay for sue bibi. At least I want to believe. So much me say no meeting na me ra ho. E jamayem chihie. Because your man penny who say, I feel I didn't I can't want anything. I can't hear my crab in one thing. At the end, no. I can't hear my crabby and a shame thing. Says, why crown watching a day? Because so your phone now a bar man pen for me who buy no. One more early this out cool you. Says the one a president could for cry edge in a day. And the personal bodyguards no do ra and buy more mobile who buy no. And I saw your phone now airport who buy no. One walk watching a day. But it's so sad. It's so sad, President Kufuor. There be a meka say. And he may be one more. And he can say you and Kufuor bemu. And he may be one. And he can say you and Mampeni bemu. Se Mampeni enya challenge for be dia. Eye different. But if you have repetition of idea, you need a campaign. Some years back, they repeated one. Hey, who did my? I'm sure so no whom about. No my Ghana ye. I'm funny to papa, infra. But once again, best soldier for your Ghana. If not for anything at all, at least Ghana for you would make a cry. You're the boy, by. Could ye hold one? But did you question here?
asebidika ede akwa ba bi mebra so say ya the people's forum jumadi no ebre sem no ka say Chief Jerry Force na yekrado elgumu afete amafo hon mo haw atete ene dia ono mo edi ehon komo yenko na hwe Chief Jerry Force nkomo ne ade hye ogumu afete edi so to buy or the mo fatamane chiri wada man wono yosum ogudi time kwa mpo na robo guy of ni bi nta ma yeso ru time ne nkwa kwoti amochi ne bi na ade ba yemi adom se do ye nse ye do han pan de income tax so de han wo de han pa ne the police bi chi mo ho ono no nti na mo kwa na mele masa wo twa wan fa ono no fa no ma ko bleku on pese obetwa ana on pese obetwa ana se wonnim ba bi aba kotua no mbi se na de ye ko twa wan fa so enko bleku na me ga cho won do wa chi me de a ma ta ase mo bom pa ne cho nko ma na mo nko anapa na me ko cho no nti na o chi me gi ne ba rewo timpa na cho no je me 10 cedi na me o jam na ba twa 10 cedi ma police no mi ja na mi obja ho na ma ba na police sometimes so do mi so wa han yen kwa no na impe bibi kiti bi pe na wo juska bibi kiti wo juska nzo mama o do mi na kwa lo kwa kuti kwa mpa o ye di me nti de me ro dia kwa kuti ya so ma won hwe akobon sokunu won hwe na ho na wo yesum e be be light be tu bi abokwa na me na ye kwa ye so ye yi me ni hye da me da ase. Okay, me dance papa. Adom 6.3 FM Adom TV. Assemblyman so ha. Ba me ne opani enkasa ebusan panyin. Me ne nkasa na fe ma babum kromi ade. Yan kan fante. Ebusan panyin pato ben me benum. Pato for den. Me de ebusan panyin Cranton Hagan. Me de ebusan panyin go mo amfam. Yo. Yemo afisha pa na ye bisa ohawa aka na ebusan panyin ni. Ohawa wo famu wo fete na no kwado ha. Yo. Medasi. Pato ben kaka nyade. Medasi ye hia me bebre especially schools ayewo go mo afete na nkwaro hia computers a betimi da abo amafra no nam say textbooks any available nti say computers na ba betimi abo na amafra ne de abo mahomasua etumpon afi ye want investigations bebre so go mo afete yasaso ayopin mi ofa no 21st century de ni Kofi Asman sa Kofi Asman no waji ensase bebre a onye no kwa asisi a just century ya Kofi Asman no yemana aye 21st century state developer na owie ensase bebre already say go mo fata himfe kura already say kan ye na ko court a na na mankrado kosi na mankrado na Graham eni na brata omo ne court ema court emi ni case na go mo fata but just by 2 weeks ya the impe bia oye what was as for in chain. I saw no court to judgment 2 pot pay. Was at is a dime baby and we say 21st century one is a bubu down in ego. Into a threaten now, I am Shima what's one. See, yes, sir, say I buy unfeminine share 9 hour cabia also woman woman and animal not on my mum range ma. Now, feel Lance on them so ye win the case when you need him for answer saying also. Now go more fate and fan temperature. And I'm saying to be by age macra ha. What does Asmovia? Not check us say 21st century pen air din say about us as in time I want him more than Mukano. But me did that nanum where to anamona share ma nidina other than them sasi in Arden where yes you ana yeah yet to dana monentem entina mess as I can say and I'm one and animal to know if where to the man amona could oh it's a more lance I say court I say one unity in feso in turn and animal to animal man crowd on him nana brata mo to animal or say mo needing feso into say lance one way now what mo needing feso ma what has assassin no me now was me join okay the busapen medo as papa medasi pi na akwan adanfo waka ho asem akwan no so no nsem kan teden send ma woni me say aban no ye kwan no sesia wo ogusa wo ye but ye ha kwan ene kwan ye hia ye pa ye from Pentecost to Kaswa road I wo ha no o say aban timi de bua ma contractor na ogusa ye senya main road no otimi de man ma oduane sa akwan no so ma ye educatum say na ba ya betumi afa atu nya no say ba ne sa obetumi afa Winneba Street abasi akọ abra traffic e wo Kaswa no betumi reduce nti yes aban say contractor wo ha yes akwan no kwa de onfo nka o ma na say na ba ya obetumi aboa. All right. Medase.
But that's Papa. Adom 106.3 FM and Adom TV. The People's Forum ni buso ayede ebrewo. Nyamencha de yensaka nana abarata otosumienu oye guma fete mahin na wabeka yensa wa ha. Minyanko no so ansa ma mene adrama fo be mienu miensa na fe mene assemblyman nkasa. Ne ade nkomo ni nyina akowie sisa bi so pani kasa wia na opani dware wia na nsua santi na be ma be sima be yedu na fe ne assemblyman ne adrama fo no atwetwe nkomo wie pe ne ade nkomo ni nyina abewie nana so nana Roma enti yene empenfo antebra ona ka me ba ho wa ha ana wa sorry bra ati say ya me adum ya fro say ya fro me ahima oba ahima market ti say market de ye kra na ye de akwama ye ta de pa this year de ye hu so ye kra e de na uton hu say uton jollof rice okay any prayer rice but because of marketing in year ninti you see I won't say ye dey fashion so kro no mu ye ube unhu ni pe bia first na ye dey fashion ni pa wo kro mu yanko jollof rice no ho na ni pa ni wo kro mu kro who say yes bibi because by the say na ye to say ye kro mu for na ye dey fashion ye hu ahoho bia ahoho ne mba e dey na asesa bibi asesa ye hu say skasam na nkoyi see ya see free education but because of that you drink school fees in Niama Wama and Niama Sasa, Ama be a crown dream of fashion who be not first yes, go more fete a fashion. Oh, Bakra will show be a wound. I just said you say. To me, who says, see, an idea. Niaman Koyi. Okay, Mark Wine and so wholesome kind to say. Oh, quite dear, Yanka. Moya my and as I quite dear say. Because I quite know or moya my hair, who so. Acha 3 months we una tutu mo be ya mwanga sa muhu bi e kwan ne de enye kura ya kwan no so de enye de be anka moma omoye bibi mai okay but that's it me we are so we take away bo me ba cha anti be mam jollof no be 7 cedis so ho na the macaroni ni bia den o de awo no o shito ho o chicken egg into the egg no 2 na o de ayi den o de balance na mama we are not say me they are quenching me pain no me that's it enti ye go so ye ne omanfo no dodo na no twin komo na fe ye wi a ye ne emfa komo no enko wi ewo nana mahene eso na ye fa dwumadi ni ensi opani Adom TV Adom FM so ne fro say ye fa Alex voice mo du pa o so you more radio so yeah we that's it we are driver how ba chane okay question afashe no ene makwan ho asem ne ke ka wait say okay afashe no mo there I fine ye wi so I you there no or you fine man because o mama obibu so wo akontum na da abia wo baby I want for one befi but because of afashe ni to yin na wotum say wotum wo befi wonu wo bo sure obachira wona na mufi mo wura o ha na me na na nifi o am next time no so ba we wura nifi ni na ya he no so onye di ni ye so that bibia abaka che ni bia no respect my so that na ya summer man for nyina o nyina obi aso onye ni di ni ye bibi ha o na kaka chira wa wonda so wona no fast we to one number ayre amount Wakwaya driver, the issue of petrol fuel price. Wa for be mi no bi o ma raise say petrol ne bo no kwa ne kosoro embo amadwuma no amoye no onso hu ni sen. Ampa petrol no ombo ye adwuma no simple because there awo bako akoto petrol ne ne bako akoto ade ba chin bako wa asan wa to di bi o bako ade ba chin wa asan wa to di bi o e ba owo price na age no na age ewa ono to da ono nkra woto wodi do o wodi na ono obato ne de da ma na o bebia o gina na ejina nti ono o hayen drivers ni yina because ye ejuma ye nya hwe okay say if fete recall akoti junction what dan bacho 10 cedi taxi nti for 4 set na 40 cedis bacho nyo okay nti o hayen nti because amachi dey obi betum asoro wa betena ha by 3 o'clock obakwa wakwa bi wakwa 1 and 2 nti 2 no ahen na nya na de kai says ahen so na de koto I mean what do you call it de kofi at the same time so income tax so one can share the income tax
ba say aro police for wo be jenja kwada wo de step yen kakra no wo fi wuro mu ana wo be jina junction do ade no wo de step yen the income tax so abanso makanchere yen twa income tax abamba kanche wo yen income tax so income tax ne de onyo de aban no kana oye Ghana yibia na asede de odo twa namba but the wan kasa wo de botu dwa de mo biale ntwa nti owo drivers ni bebre wadwim so that say or drivers ni bebre wadwim de wo ntwa okay all right medase assemblyman wa ha assemblyman omra na fe meneno enkasa ewia na fe de nkomo na kowie ewo nana mahene eso assemblyman echen nyamina adom pajo ye share bio nyo yes last year baha last year yes wa ha enyo issues are omanfo wada tuga moji kan eye akwana last year what ye buying and or more but I feel on that young who's a check a crowd oye no kwalpa odi kan no ye beda nyoma mpanyina ase the last year no ye started sa program ya channel amboding okay mpacho mezinzi Christopher Daze assemblyman gomo feta no pensu ko brando me na mehwedo na anope no medical nature ebusuafo obi a olehwe anope bia no mama na afensi apa na mechia yen odikro oye nana abolata the second de nyaminsira no wo ntutu ogudu orsoto wo fete onyin mpemfo na ahemfa wata ni chire afi festival planning committee omotena ase ye festival no ntutu enu no mechie wo yinala na anope no yegudu a ye wo festival no mu last year yesiai yezid nkomo anope so ebezi nkomo kakra side malaka no last year yakasa enu no enokwal nyoma mpanyin no tie hyan anche bia no wo started de wo ye ekwan no asemi abisemi no na mbo no wonwie no hu de moti bia no ogudu a wo ye na nanti yen san de oye anope bonsueku ebafata no anka wo de beka ho ono de wenfe nka ho ti egudu a yen se de omampanyin yen se de yen se yesra ne de omomozi ne obahwe ho no so na wa ya amahen nti no mechiem dam wo ho mo no okay how be more or bia pede kan wasem okay or how ni be there me assembly minds or how ni the bebre na was blame odi kan no meka ekofo odi was the brand na me be na ekofo me won kasa wo ha won there sisi anu no oye hu na wotu dete no wo se asase no amma sisi a wonye bebe ndo kakra no so a wo benya wa do no so no ohwa na nentwufo no so omo so de omo nentwi no mu da ka se we duadze wa no na yo ha bebre nto ya ade ono so no ole ha ho pa nti no so yakodo ye to wa wotu anwan won tiesika ma assembly na ana o mine mpacho dabi de anwan wotu ni free wotu anwan no free aba assemblyman mpacho me ba ye wo dusu bi a wotu wa assembly no asase ne mbo no nchere da munti no o de ese ya asase no send embla won wotu dusu ahe because me dem me bi wo ha etu anwa one trip a sika wo ha etua e de ma assembly another mine na ha no wotu ni free aha no assembly no afi no gudu last 2 months e ka meeting e wo ho a assembly no gudu yan hye de ma ho de o ho a o de omukọ no omukọ register omu ma Goma is one DC Solomon da kokwam nyame bua Saturday o ha mu nsi egudu aye da menhyehyɛ ni na ala na yɛ nwa atena ase na ya hwem we tua da me dues na eleke no nti nyame gu akwe ma yegudu yɛ ti hodwuma na but o da wodi hodwuma because me a wo pai abo wo tua anwea na da menzama ni nyina wo fee wo ha itua the assembly nti o mo ngade Goma is for one jehwe na wo ma wo tua anwea ni free nti no yegudu a ona me ka yegudu a den zamara tua akwe mu na bibiala atana akwe mu okay na fe yanka na ntwisam no so kakra nti na ntwifo no so no te dem ma ka na ekofo no the wo ha won buy na mbo no ye ni wa kasa me ya afra ni ntwi ifo no oye ni ntwifo wo hin no panyin no me yin na akasa na ntwi no ofihin fa na ntwi no se ye ka ebi fi sinya ebi fi ankasa ye fata asa acid budu blom anopensu ko brando apla nyanya no na ade no ntino na ewura no nya ha no ofi mpacho won fia nkru ama bobozin no na ewura mo no fifefi do onye krokol ntino yegudu a ye invite wo ina la tena ase na ya yenhyehyɛ bia mo hode
Mobaya, Obian in Chibon, the Demon in Chi, or you see me see that, and the soul in China and the Yaman and Nama Abia A. Cobra sooner than the Yaman in Chibi, and was so good to be Naza, nobody in the Ninchun B, no watch or one either die, no ordinary Kuma watch will be one. Neon do ya Kwamiza. Na mlebi all day ina for the biya for the masum biaba ntini gudu no so no ye the mensis ya no okay apufo so what how to anima okay mpacho yo apufo no so no so me ben ho na wo de wo ha mama no wo so wo che de wo ha ebin de fatakro yi no oya apufo kro no onye kofo kro de me dwumezi abi no na mlebebre no premise no mo de kopo no ontamba nto ye de ma o ha ho bebre se okoto adaba from what the couple no wenye na mpene wa yakaw amahon ntino wasle yon man panyi de ommo was in the premise no obutuma abawawa ono no bu no okofom ama wokopo no se wonya kakra wo so wetumi nya bibi woda hye okotokum na woda hwe mu fe no wo school nkran na ade no nti wo so wo ha wo no bi ne me for the premise no nanse ayete de wa adna mu kakra what the card be wa an electronic na the bi wa ha oyeduma wa ha na empacho Inzinaba, there will be a binemo on cruise. One shot, because meaning fishing towns be our washes will be a hard no other come a good and so yeah, one by name ye re. And so no so much me them home. Okay, you being a performance, Damana was what the war how mine the yen sell man paying. Na premise number more. I feel someone I walk or your market was so light and so no. Also, have one. Light fishing. Also, a hard one. Send the lights no or permanent no quittil. I'm a nominee now quittil. Damas want to say, Yapatro no more, and to quittil. Naking and Nemini Bida, but I will be honest, a marcus no moyanam, and gets one do moyanam. Also, your how one. I know so much that to him, and also yesterday on man paying, the washing ways in which you make a amayan or no. Okay, hobby, assemblyman. I don't know income tax no handsome. Driver for no Zawakano or Yanokwal, Wakan can't ask one some. Nano Solas Wakano, Mayane de Marco Assembly, Manusome de Akoto, body, Obosheno and Yada of Nibizia, and the Mijimizini in Arawashe, nay out to ye, it was hormono. And Tenusia Guda, years in Hujuma. Kakama Sama can there, Sisiano Fate Yokua, Nidinu Quitil or Yokuka say. Na some security side na Michele police for now. Quote there fate no. Ibokona e report police for way 2. And the second sober there the crew ni ho mo ana dey say bi ni na atwon kakra. Be kwa akate wan na feed ntum in your report. And no so for the makwen die do. Na ya asre he man panyin. He DC obi oliti he bi an dey yesre fate ye be security. Police for no says and woman by subscribe to no oboboa amanze me bi lukodo we tuma so ano more than so duaba but that's papa assemblyman and yenye na atwetwe enkomon Adom 106.3 FM Adom TV the People's Forum and I di free gomwa fete de brewo na finally na me di kan no nana dikro nana mahene ewa ha nana barata otode bin menye bewie nkomoni nyina na fe wi ya hand over back to studios nana adjoin mo ha mama na kwaba nana mo akwaba eja umpo me na mena Adom pacho mu he ka the last year ya ba ha ya ba ufie ho ya ba twetwe nkomara yi na afi so ya ba ya behwe de afahye no ho bibia botum wa kototen so far awbakesa afahye afiden okoden nana Nyamen chadi okuye papa. Sa ma mubekaya some years back ago na Sibio na mintimu hwase insheda inye juma wo krum ha na nyamen chadi nyame we ipuma wo kwema last year na this year no we have experienced a peaceful festival nti mejiri de afi so olokoye papa mamu bai mwehu de asumdwe nkutin ina owo feta ha na obakesi so olokodo ti de mesa nananom enuanum campaign chere krume na mesa wo hwehwe ndam na olokodo nti ye de radasi de it so very successful it's still ongoing ye hwe de ine ya wode ochine fi miminda kwisida na yedi bibia bebewi
nana yeba yi asem kra ya ate nkan na dwumadi kra o da akoten wa hoba kesa afahye mu pa o ye akoso Adom Toban na wose no wo mote for some of us yen sada in the chida but since ya mesma ye hunin na chede nenyiwa adan kakra meka na me chede mebunin wona hofa na mesma wo da agoren adan kakra nana bojo hunin dama yen kwa chire malikin ye okusulo ntoba but onam sisia mebu na wa ban wa modify bu ni bekere wa modify no what's Atupan festival nti ama atonkrofo wa asum na but onya Atupan festival chire me sortin oye okusulo ntoba dem na yenyim fiti abra ye mofra bepim da mumre a yenyim na oye okusulo ntoba na yedi kusida olibe but ma mo na sisia no bu ni bekere ye wo wofene abef anta dem abef na yo no ntama emebunu so hu modify kakra ma why na Atupan festival adama nka not then nka no hu de enyo obi hia musa fine today mesa sisia no mesa akoye no bibia oho but we cannot go away with that yen to me nka de dama na dot dem na emo obi anhwe de sulu a ombu no wo ni kwando momo nye bibi mbata ona obi beka de bia dam na ye no anya dam na ye nemo owo kwan a ye fado yebu okusulo ntoban nti asemo wadaroma mpanyifo de amamre sebe wonto nchen sesi amazement adna ken and wa chia kakra nananom wota na mom bia wo behwe the in the coming years wo betenten na ma why de dem kan na wodine na ampa de bia anything bia no ye ma education eko pado umo bia hu de dam na ote even the media no aho awo bahar ye nwo kasa de onya Atupan festival no ye okusulo ntuba na yebu nti yesu ye ni media ne kasa mesa wo so betum we project aden ma abeyet de inkan mesa ote nti mesre mu inara a ye mu ye djuma media fu na ye mu ye djuma ina de oye okusulo ntuba onye Atupan festival because ikara din Atupan festival ni ntwam kra meka de dam wo ntwam kra na won fen okusulo ntuba dam na ye nyim fit tititi bepim da mu me nti mesre media fun na mesa well do one hype adin ma abeye well known but onye Atupan festival oyo okusulo ntuba oya asawa abra ye nanamu wo ba na mesiafo wo yire no mo mesiafo wo fi we hia ho na asa na abeka enemre ye di ho afahye nti dam na wote yo nana another issue amebay manfo wada to menyim ye bimbo security am the fee junction where the banadi security otden wo fetaha in general well security wise ne de any problem 50 day one ya woda na ye shase a police fo a soldier fo a bambo a wo bo han or ye superb nti ofan bambo de so bi ani ha a tede day in and day out in a police fo ha wo hwe de wo bobo ya hu ban wo ma basabasa biara enkodo wa ha nti bo hwe a oya asumdwe nkuti mu nti bi boni bia mfi baby there obi akoye da ma di nti bibia to there dem oya asumdwe in fact me say any police fo no tina wo boy ya hu ban no odam na ye hwehwe there wetumu aye imo lokodo mesa ye hwe ye hwehwe mesa ote wadaroma mesma kwan mu de last year ba ha na kwan no mote ba afi mebe anapema mebe mu de adwuma guda dem na hwehwe na nana ye bebo oye excellency nana do danko akufado fiti ojobi de ba fete sinya kwano wogudu oye papa me ye bonabado de kwano ole yen so yenyi oye awahwa iba feta ye wonjume pi wa ha especially beach resort owo ha ye wo Las Vegas ye wo Tills Hotel ye wo Malane beach resort ina no nkika ho nti se White Sands nti se kwani nya nwa wo fechi urban it will be very difficult for them to come here but once akwano oyen oma we juman oyeden oye easy nti yeda omampina si papa wasan we si wo friend Landy Beach so e wo fete ha na chede aban owanyuma pa e wo fete krum ha wo Ghana man ha nti yeda na si papa na dwumeja olidi ama he
wasa we si dormitory iwo Feteman Senior High School na chede always njuma ole ye ma feten ye ni so papa nti ye da abana na se papa wa jumeda oli di ma feten because damna kume bia na do hin bia le hwe de aben bia obebe bia no obe ma mpuntu juma obe ma school obe ma yi ma kro no etumpon na kro no afani tampefra nti ye da omampanyin na ase wo da mu jumeda oli di adamfo chede na kwan bi da ha otumo fado ko pay kaswa ekwan no ho ade se do ho a pede do tuga. Yes, mesre yo mampanyin oye excellency na nado dankwa akufado damu kwa no ofiha diko kaswa omde mi predecessor oye na na bore ya mo otodo ibie nyame fani kresi bibi obia no wa oka ho asem me ba so ma aka ho asem oye kwan a se abani tumi ya oye easy to get to kaswa betuma fa ho afa wo fe ne botiano na ekopui wo fe ne old barrier anatuba intimesre da mo kwano no hia papa o san na sisi anwuma liba ha papa intimesre ba mo ntwen ma ebia wo be nsi adan ho na be ye kro ansana boye da ma de no tu a obi obebe bia no na chede aye ada aye easy ma krono ina omani na intimesra ban damu kwane de ohia papa o sane damu beach resource na wo hoyi na malena no kikani na no wo sre yesre da aban betuma yi damu akwan wa damu akwan na ho na da ho ama nwa wo fechi bia wo beba mu de abano oli edwuma pa ima Feteman oli edwuma pa ima omano nti oyade sra militu aban enyim de obe damaje ama Feteman na wadaroma wo a wotu anwea ewo wasasi do he wotua sika ma oman ana assembly wo wotu awia abun bekere sign winning wontua bibia ma ohin another wontua bibia ma assembly nti ye nhihye de ye na assembly ni betina ho na ho a wotu awia na won famra kwem na imran hu edi because onye fe de obina asase na ekugina do na etu awia obina asase na akoyema epewodo dabi nyadam na imran oti nti onche se nyame adom na ye da fashion ni bia ye nya assembly ni betina ho na ye na aye nhihye a obema hu a wotu amran ye be fra wo nyina no na ye didamu nhihye na egu akwam na hu a wotu ahwan we hu de damu nhihye ino ho ni tumfa ope nkoto ahwan oda assembly no onya ni chefa ewom manisidam yo nantwi no so ya tede wo ha akuafo papa nantwi ampa nantwi a wonye nantwi wo ha ye papa yebeka ya biesi agogo Ashanti region ema nti mara minyu atra nantwi a wonye nantwi minyu won pinfo atena ho ya ye nhihye nti ye bompa de be san atra ho bim na edi nhihye pa egum because obi ye na efu na nantwi onkodi anonko se obi na efu obandama oye how nti mesre de hu a wonye nantwi wo feta no mehia won pinfo ye be san atena ho na edi nhihye pa egu akwem na obi nkose obi na-efu amochire mi no wonko police station obanidama kona bra na akoyo ha nti ono so minwu atena ho minwu akasa na emu ode yesan yetena ho biom onye dakwa ejuma ode yesan yetena ho biom na ye nhihye a assembly bebem na obi ahu na ese kita woni ntwina nyinu ko edida ohun kwan a so obi wa ye na efu a ohun kwan a onko efu no nko so obi na impo no se ebi okoso obi na da ina nya damu kita din amasumdu aba o se compensation bi ana bibia na mo trans na mo ahwe na ye koyenyim na mo sankoba ni dama na oyo how papa nti na ntwifu no so ye nwo betrans na ye nwo aye nhihye ama nhihye na ewie peye yo nana mo twato ye nana no apofo ana one how premix no ho nsem ono so otenen nana ampa oyo how papa premix asema ye kan it doesn't come regularly na obanidama apofuman ohawo oma sebi wo ma na wo yiremu a wo hwe ho nti obanne na wo yiremu no wo kutia ekunum nti mesre de abano onhwe de premix no obeba wano oban wano me feel that it will ease difficulties another poverty
ɔwɔ afarefu wɔ afem nti ɔba no dama obiara bɛnya akwanya wetum ahwɛ ni ba ku school a ɔsan na premise no ɔno anytime biara no etu ɔbɛyɛ ni dɛdɛ ɔbɔkɔpo na wɔnyɛ sika na ɔda ahwɛ ni ba so ni ba ku school a wetum ahwɛ ni wɔ fie a wetum ahwɛ but ɔba ni dɛ premise no anytime biara no ɔkyɛ ɔmba na akɔyɛ bibi a ɔte nti mesra ban dɛ wɔn hwɛ minister nya other premise na no no hwɛ dɛ damo premise na afarefo no de bia no akɔyɛ judging ama hɔ no wɔbɛhwɛ ma abanwano ma wɔsa apofumba no nso wɔbɛnya kwa a wɔnyɛ sika wɔda ahwɛ wɔn ba na wɔebusuafo na brata ma ndo asipi medase nyame nhyia mu nyinaa yo eti gumwa fete omahene na abrata otoso mienu ene yede dwumadi ni nyina ebesini so na yede the people's forum yede free gumwa fete gumwa east district yede ebrewo enti se wo hwen a Govi ti yede besi ha yede besi ha enti they say you train Sunday was Saturday na no be there ba no enti Sunday no after church and I will okosolo ntoba no ho and tell do obi amra honne hear me within the team there first the people's forum they see hanum ti Adom a ye wa ha Adom TV amamre ye beko so e wo ahobakase afahye asibia no ye de be down Chief Jerry Forsen ena yetse ne ka from Gomua Fete na ma yemfo afahye kase a eba so ochina edai afasha no atuamu a na otwimu esaba ochina na pemponso ankasa waso de pedfo na manfo ye o atwen komo edefa wo mpuntu won kanka wo yeyo eho na nanso akasa de atwato akyenhye pa ba de agu akwam de amomo ene mo hwere mu se ababeto akoso aye ede ama wommo ebra so se mma boys no ediska but happy birthday and confirm Elder Anthony Ba of Ghana School Law Part 2 student from all 499 mates. I'm sure we wish you all the best. Nyamisha no nyo kese kopim se obeye kese pa. Game pack bre aso. Numbers be na edro na no po watcha. Watcha de ne anopai ubedi. Game pack up next. Akwa banti Mula wanya numbers no ewie se orefi numbers na esa enie 4 7 9 ena 8. Mu abodi ne nyina ma mutrim kwa. Osu ani a wo awia 12 ena wo anwumre 6 koso ne twa ebi madi na no pai onsu bedi awia obi su bedi anwumre enti twa ne nya kakra efa bo ataso ebi mo de tokas ebi mo de tonsase ebi mkra de ahyasie esi dan enti twa na onsu wini kese pa Saturday yede sukodo ebesa abro anopa duba kwa ba pa ho sema aduasa pepepe on Adom TV na Saturday we de na eba no ehu chen bibia Minya Prince Osei atrase o Adom newsroom Prince Osu facheme but quickly share sa video na be hunu ne eba sukodo memne day Ewana yesa ya mampanifo agi wontumu ewo kro no anso na mpempi no ye bodwade ma manfoforo so ade hia kwa na pon na bi te se Independence Day May Day ene de keka ho so ehwa na ye amane ye ehye ho fa kwa meka ho asemi ene ye mfa ho die pramaso betwe Independence Square ana Blaster Square na so esane se ya rehan ewon siesie wonti hyede waye Adom TV address kwa akohwete bia bonia emprepren yi fanwodie pramaso Independence Square ana Blaster Square ewo mu no kware nie esufrensi esie pa na wo se ye pe ekwan fufuru bi so na ye di siesie sa bia ye no cause say de aye no ya hwe yi a da che ya tonro nchem na bebre Adom TV esukoda ya to ne din fanwodie pramaso agija Independence Square in disarray. Memindei anopaduba kompemu ewo Adom TV so. Adom TV ye wazo yi. The state of our Independence Square. On a seat of March 1957 or Sergeant Dr. Kwame Nkrumah Jina ya
opa mu ka se o man Ghana ade ne ho de afiri kwasi bro ne fita amamuo ene nhye ase over 60 years down the line send a honum etie Prince boko de Yesu adom me ho den se nyame asem ye de nyame ase etim ho da bia eyasma ehihim memleda ye behwe asukodo ni ehunu tebia Independence Square ewom emfinchia bese adwesia achi bontofa akrachire okudruye no ehotese yo meda wase wa kwenya odi amami na asukodo a memini dey eba o manfo entina wo mo television set eso no mo hwe no ohun se eba ne news a eno no eye ni kakra bi he ne ma ne pone ho kakra bi ne de aba asukodo no de ya hyeda afifi mu ya hyeda boyrem ana niema ewo mu no ye beyi e de a kire omanfo na wo hwe Independence Square se ne ehote no ye fa ho die eprama so no se ne eho agigana enya asem ketua won se tembia no edu event na se dwumade bi koso wo ho a abra na 6 match ne niema koso a won se ye penti wo edu ho sa na no mo de penti afifa so na de na Adom FM Adom TV ne Asempa FM de ye domusuko ekoho ko hwe se sa penti de fa so no e ya de afi 1960 bepem ne no edan na esi won ne tibia mu etise ne no ne ye domusuko hu se edan na esi won eho apaipai wo hwe video na beto dwa hu se enade bofo kasem ye kan iron rods ni na edan epiepie edan na chi wa hu se epo eda ho intina abra anade no ededi ne negusu ye den eborum engineers na mayate ase se ye mie ye ni anye bibia amfa ho a ede atorenche meden ebeba ye wo mo siesie Independence Square o mo hwe so ewo ho ukọ enu hu bisa se nkrofo mo hwe so me maintain Independence Square ama ho no makoso abaye krabehwe begidi se beye 4 years ago okay ana me pone ho kakra edi betu dwa se ukodu Independence Square tibia ewo mu nie ema wo mo ma meti ase se obibi afeni se state protocol okay edi echire akọ enso no yante ho hwe wo mo san edi tu yenim se ye call works and housing eno nso yetu ho na mo edu bebi ana ye se obi ampese o take responsibility se mena mehwe so afekura de se national security na hwe so na national security na hwe so a ono hwe na hwe so na hwan na siesie ho se ho ese ya na bibi se ya hwan asede menu kasa besi ne obi antimi yi ni ti 4 years ago na ho ni na du a ho yesum kabedu anajo a hwe ho na yesum yedi betu dwa ye pone ho kakra na fe hu so mo de nkania mienu bi abebo Blaster Square infinfini ho no udu ho anajo hu se san nkania mienu ni pe ebo na wo hwe nifa ani benkum na nkania ebo ho free Kwame Nkrumah time be pem na ni na anya adwuma hu se sensen ho ahwe enkoso ani eho ni nasum intedu anajo na odu national security for na ye ho adwuma na wo de torchlight ene to wo hwe obekọ na nkrofo de down squatters edu anajo nkrofo da ho Independence Square na sinu nkrofo si omunema hata ewo ho amene okase uko osisi abonzo mugo hi Independence Square ewa asem ene ye kan bebi a United States of America Vice President ba Ghana edi ni ko gina ya no gina ase ope no esuro ni na papai esuro na won se edwiri ba etine nanu a maame ni be pia mbe hwe din na mse eyi na tibia dan wo mu ni na mode maame akọ gina ase enya asem ketwa enti ye mpese atorenche ma siye ewo stadium ye siye ewo June 3rd ema nipa bi moto ananano ewo nse do no ebi eba Independence Square enti ne ye kenye si ye bo nipa hu na emom ye tuso anamo anase ye so ano a ebeye enti ne yenye ya adwene se ensema edi tudwe ye bo oman bi a anase omanpani bi oteso na ban ono ne ye kase bi ye katia no ye nkantia no aban a betwem aban a betena so adi adwuma aye adwuma amya so swearing in na ye ni na Independence Square enti ye ni na ye pese oman no ye nya pade no ye bo ho ban ye siesie nunti ane ya domo suko a memini dai utwa u TV unya breakfast wi ana aka na to so TV no so uti wa na wo hwe na wo hwe de etwagum na megidi sense ma de to de promo ebe ni na empenifo crash ase e frefre so mu e wo so mu tu so anamo sure entempara na nya de ebeboa Prince ebeda ase nyame chira Prince also e wo Adom newsroom eti memini de ya no pa dubako abo apemu
na yama the full 30-minute documentary tebia ya Ghana Independence Square ewom somebody kaka say March boso be the tosu ensia afia pema hankro adwunum enson 6 March 1957 or Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah ena pamfo ejina ho no mu a ye kane to mu say Ghana agin ho de free kwasibro ne fita ensem ena wo TV ne so no awre ho ye to na jeje mu no kire bakuru be miama ka che say ye nwiri ni nyina ngu ne yesa ne foforo wa brank ebetimi aso basiesia no sesia ma eka na ebebo ho no ankwankwa eden prince also no timi ya ma se pa timi mreda ye nyina beje bre na ye timi ahwe sane esikodo ebeko ede afa mebekwa ma no so akwakodi enkomo bi sesia na ne kwakodi enkomo a enkomo ne fa enura mbeka ya ye twi enkomo bi ede efa tututu obi ekoso ewonsawam adoagiri ye nam so mesi nipa bese mienu kra de omodane etoye awfro bese nso eprepra emu eden enu ene mawre hene ye owo adoagiri edwetwe enkomo ena no pay mame kwa maso na me ne kasamafo edema osagefo amotia ofori pani wono nso de sai kasamafo ewo ofori pani efie DM ofori ata enkotwe enkomo na tebeka onkwaso akramo achio ye jare boko de patma me hoye mi tete fo ina ete fo jo so eda wase ni ye de etete ese na na mayemfo ese si ohene foforo ewo nsa wo mado agiri enam so miamara kwakofa atutuo aba ma nipa mienu enada ne etoye awfro be sanson so eprepra emu ede bi krogu so eji ayasha seye kasei entiri kirem se osagefo amotio for repeni na apnam yasasi ohene foforo wo adoagiri wa bra emfinhia be se edunum kodu nsia ntem ne ye wo ohene ewo sawam adoagiri dada agra ensemu nkiremu ene sei asemi de ense inya brena ekre adoagiri na bakosem okay what the can say yenuanu kutukufu wa adoagiri no when tracy on root of title to adoagiri akonwanu ne asase no emfinhia dunum 15 years yeah but what's mind there you tracy your root of title to in excess of over 200 years a claim over adoagiri asase no emu amane enimu ahiniye na entimu say be 1824 okay and yenuanu kutukufu ifri asante ebo chima yenana adoradu kria sabre no yo tihi ema on baby a time e wo jadem ye kase jadem a ho ene ye usino na ye kase na when time what say ena jadem wo no esiye jadem wo ni siye no atade wo no ena yenana do kria fre when tihi sabre se won ma yenuanu kutukufo no baby enka ewo wenti entertain so enti wenti ede kutukufui eko baby a friend inside no eho nenne eye kutukufo capital e friend asum dan okay now ebra we ko no kutukufo no bi extra densusu na ewo ensawon no ene won ko tra ensawon mensawon baby o mtan no na ye bringing asase a wode sum okapen na emu no na when this year baako extra ho e de ba extra densu so e de ba o ti man yen satin this year na what saba no me friend no ado agini na ado agini no duma o de ni se na oyi nam e wo ensu no so tu twakodo no ni ade a na oyi nam e wo densu so na o ti man ye ka se ye border town a eye esuo densu no a eda ensawam bridge no e ho no eno ne ye ne enkranfo ene okapemanfo etie na openi se wugina ensawam wugina apedwa junction ensase a efri apedwa junction wo de wani ekre enkrankwantempɔ no a tetene kwa de ne ye kwandada ensase a wo all apedwa ekwantempɔ no a de besi
densu so adwaji ho no sansa ni nyina no on your right no eya papa mi amantu mi nsa he on no hweso e de mo dey okay and that say walk contemporary so to your left nyina besi e fasiti re teacher mantenum ni at the signboard di besi adwaji eye densu so no apega he e de hweso e de ma o dey e bra sa adwaji ni beta ho no apapa mfo ko ka che ne se apapa mi ani e fa ni deki e ko ka che ne se ba bia wa bona say any day eye na sa se ono e no hweso e ma o dey enti no oyi na mo densu no emu a no bre apapam for ebi it means say as far back as 1890 no na apapam for exercise ownership right okay eti na ora eti na we fa cheme ye hunu sa abakosem foni na wotwa ede kire no semenyiwa no enkonkosi de bone so ade se nyina kowiem se asase no ho ahenie tumi no ehye osagefo abotio penny ase okay na enye no nko a okay it is same time immemorial no ya exercise ownership right in fact man so proud ba adwanji asase so between Apega any apapon eti nana where be so why mo na ede a police for a soldier for land gas for e kwa adwanji wa bra na yesi ohene no you see, I tell no one Chaba Cosem next year, me who may be away in a far by you. Because then Tabacosem to me 1894, and the Supreme Court, and my judgment, lay a dispute between a papa and Yapega. That would you know, I cannot tell me, or no could testify on behalf of my summer papa said, or not your best honor. A papa 4 and the bar was assassinated on the okay on this morning. Okay, but it's when I fetch him you. If you're not I exercise ownership right. Over some from the 1800s up to February. At when you market a year came, at when you market all this young 1937. And you're not operator. Or sign then the mad the colonial government is on fire for market. That's Breno. Okay, it's make us where Nana where fetch him you. Because Abako 7 year. Wadaruma wa me atiase ba bia efri ene ba bia ba besi ene die nti o se asase no tumidie be hye osagefo ensa sese ba bia ababedu a Ghana fo bia ni ewo ho eye etututu a eba nipa afamu awuni afra afamu epra sa tututu ne langas for the cornum no efri mo ase ya na you could see him ewo adwaji ho okay on the 15th of July this year yeah this year baako I friend or this year kwanta ko de we fear and ofa ejina e ya do see hin na him fie anim don we yan se ka bia betwam a obi a take delivery of a gun compacting gun Africa that aka no ayekan you say opening bia you friend John Chuma ne o say oyo kwa na jo futu dombre okay a onu no say oye ohe wa do ji no ono ni ka e no yi tori free mu aye bi bo this year kwanta ko de ne yam eku no okay it's a plan and none year say. None of the assembly alpha. 1 year say about could dinner ocean. Or this year contact with the unknown nice that you did the whole. And another say, and here, a bush young man, a bush young, why find this young okay. Young Pano in the Akuyan. It's only this year by, and your body today, and then apparently the principal street of Adwaji. But this year, the Damuma and a Bayer now to me. I want to make say. One that no message. No fact was you crown and 1 man near his behind Canada. It was this by Sebi of Penny Fee, and the bush and pop back every side. What did you say, really? When you call crowded by Sebi, it was a peaceful crowd, no being critical, or being crab or encouraging. Okay. When do Cromwell way round you here? In the presence of the Zone District Police Commander. The rival faction, your friend and your foot don't training for what we are not sending it to Ebun Proviso. A big war. In the process, no. On here, yes, you all pass about a friend of this year as the or toy. Hey, in the process, no. And profit you are here, Bako, the Niabo. Nipan 9, a 12 home, and one government hospital. Okay. And for what, yes, on him. 15 years ago, I went to Media Day. Oh, here no, yes, a friend of Burma, a Duke, 1955, no baby idea. 2007, and we 2007, and you will say Kotokumai, and
the man so abetaka djuma na busia no mo ka asase so mo den eti nana langas na call no munnim omo ho hwe ohen yen ni langas bia e wote mem ha okay and the langas se mo ngofo kanu ni age no okay do mo baje okay so one pass nananum ebe suma langas for the home kwede no it's in the presence of the zone police command mate nana ye better say mate ye better say pa ekomo no doso ye beje brane asa adimu enkomo ebiem dm foriata kasamafo de ma osagefo amotia ofuripeni osanso ye kasamafo de ma ofuripeni ahimfie and I'm saying enkomo ye pa esa sundwe ebetimi aba happy birthday enkom my Reverend Steve MacArthur we free Mr and Mrs Safo no so wish you all the best nyamishra no nyoka say kopim so be ye kese pa medi de akwasi isi o kire fia de enkomo kese bi o pense mu so e de ba background